Son said, "Dear, NSC." I just sorry. Now what to say? Bibia yaboko. Bibia yaboko. I just relax it. How? Aha. Kofodi aboko. Kofodi aboko. Ujidi. Oh, boko. Bibia dasumbi. Okay, boy, uncle Mona, and I'm there to buy. Eda obra. Upon phone a tear for Mutina, Medoma, Sissel, Mamma Quase, Minkasawo. I FMC. Okay. Massam Tiawana said, Maybe any Agnes Woko. Now, software be a friend a Dubois, Reverend Dubois. What's to say? Software be a friend, Reverend Dubois. Aha. Abeku Kobe Wayo. Aha. It's made him say, made sorry, or say, or call a fool muti, made him say, Abia Panhona or corner fool. Tidacro. Not made bow to once, and Sakwan ready software Dubois. Obano, our bonny dean. Also, what they say. Agnes Popo. Why and one day? Why and one day? Okay. Wouldn't I sit there, Mushia, and wouldn't I turn feed to say, Tissan, what you cry, and a boy and come off your bra. And I am Rammed Drew, baby, a bedrian son, men who they make catch. Oh, maybe I sit with it. I try a check, baby, and fear bear saying. You can't fear bear say a dunum to a dear saying. That's all she now will be say. Okay. Maybe she I know if I say, Namo bear. 30 plus 30 years. Okay, so say when you're saying say me 57 years. 57. Okay, 30 no share no ba no so anya be say. Oba no so no so bro 20 plus. Okay. Okay, boy your home come no share no ye dey na feel utime de koye ne ho ade no me ade one no wo ma say ye hwe ho. You see, I'm in the tramp my ear and quala enum na ba free. Okay. Okay. A woman say, Akasaka said to me, Banty, and one day, I am sir. Okay. I didn't know Casacasana. So I want to say, Casacasa. The Anyan Temsa, Ama, meant to me, and you know, so I am one day. The choir and one day. Maybe I quite one day, and who say, or Nipa Pansa, a Dubois, or call no full monum. Timmy call, there be a tubo. Only it's now fear bear saying, ya will be and ya will cry, ya will 5 years money in every. And son of Queen one day, and son of Queen one day. I dare ja. Oh, and I say, and never be one manner, and yet it's in your man, and I'll wait to me. I can't be Jim say it beyond my Uber who say, oh, quite no, not a baby, boom, not I was so trained as someone. Oh. Sikasem de na no kan obi na na ahase so na kwala no so na bi won ma na yare ne ade wo muti na entimi enyina saa. Okay, who dey your no ko saying mukukọ ye no mo ye wedding pin emogu veil na mo ye ne say. Okay. Ne ho ade ye no. Ye no ade ye ofie me da no. Okay. Ti ade chi kwasiara no na e ko aso de mkoko shira so. Okay. Me fancy o she ka ba ko efie e no ko she ba ko nso wa so de o she intifie de ne mu she mu kente no ma e na kwasi da o she gon na so she suit oh aja yi ma no ne enko okay eti mu kwa asori dem no insuaso no mu ye ne se mu ko kan tam se owo mu nkwa mu ka bi ye kan bi mu kan se o si de ye de beba o how bi e beba awale dum bia no se I just say, oh, and a bit me at a tea and tell. Now, can yes, I do. Okay. Oh, be kind, or no so kind. Okay. Until we hear what do you next year, we know, you boy and commodity. Me and what dear we actually know. Your own ma tea. If say, yeah, me a fool with man. Tibon ma was it only machine enemy conquer man, timide. My fancy or no so at un ton name of it. Oh, if you cry to dinner, if you say betting out Boyama, and Qualana, a cool school, Miss Miko deeper, Euroma. Betimi dia hwe no so edi pa ofina ono so dia abi aboa enti bi didi ma wose wo kọ afuom wo kọ afuom no da kro me kọ afuom with tra papa na 11 tadubu ahen no ho na kọ me afu kokofu na de na wo afuo na wo yere no so kọ afuom ba bi fufuro na onim ba bi kọ afuom se ono afu ba ko wanim ha ya ansa na wa tra kọ papa no ansa na wa kọ ba bi ameka se ho de ben forest ano okay aha enti me fancy baby a me coin there no wachiri na baby ono so ekọ no so kanu wani ma sana kwa atra ko papa no
Okay. Ti me ba call forest one am eba no. E na me ba say me call akoyi aduro bi wo ekwan mu honum akoyi obi aduro. Ti me wo ye aduro. Okay me num ha ma kakra. Anti wo ye dunsini. Me say me ni license nti me ye dunsini ne bo me timi de boa me ho. Ene me ba kora nya accident me ana ye yi free hospital me ana. It me share any idea na. Okay. And to answer your question. Jo. Me too. Enti me ko yi aduro na. Me wura mo honum na papa ne jansen so na me aduro no. Fa ono fanse ono obenkuma na me nsumuko ebia ni fanso na ekoyi aduro. Na mu se me yere free papa no afom honum. Eba abeti asi ekwan. Na wo free de na wonim se ho no woko. Nim se ho no woko. Ei. Enti me ye ayi na me yi aduro no ye no. Enam to aso ko papa no ho na fom honum. Na wan frɛ wo yire se bia age na aha de wo be no ti am na se wa aka so ko nti me de ma head and fee no nti me call papa no nam ko bisa se ma me ofri aha se pie de ade no be wo fuma e no so wo se wo mesesa ne kokoo man nti obon pa enam ka chen se me yire no no nti fee na akui o hwe no amna nse abio na me kwa me kwa me kokoo ni bi enso me kote a oni machi eme enko. Okay. Na me de kan sana papa no ekeka nse bebre sabre na me nye ne ho de no o frɛ me ni tena aduan so ma o kan nse bebre ensem bebre no wanka me hunu ne o kan o se ma ye ne ho ade ana ne obusebusa me na me se o da bi me nye ne ho ade ena o se ne me mobode na me koye ena me it's a papa so fu na tu sa afo no se ne nka futupa ena me dem de dan ne me ni ti me de dan ne me ni me ibae na ibebusa obaye se o sora o se o ko wafumo o ko wafumo baby a ofri ba no se on de kodi pa nam se okay kodi pa se enye hwe nam de mitwa so ti mitwa so a kire me ho ana me phone essay nti ifa ni phone se kam de yeko anopa bi ma makuru o phone say wo use phone ben pa chew Baby many wouldn't need yeah, be the music. Yam. Okay. And to would you say now far we ready? Or you didn't use your phone bear or no smartphone? A type of bear. Okay. Techno saying 9. Okay. 9. Oh, nothing only phone where you are a scholar. Okay, young committee. And I'm a fan phone set with the echo. Me saw phone and you know. Na a voice note bi also na da phone de anya botiro so see wa fa phone so de yeko wa nko WhatsApp a we da copy voice note so mama se nyankopon de ne hu sa nyankopon de ne hu enti bi de minim de e kan me a me hu sa ade no we de obi asempa ni hu de e kan me a ma ko obi WhatsApp na se me WhatsApp ko me sheda e se de ko ahonom okay to be na voice note na drop e there be na eda so na me boss so I say bia person hwe videos bi e na me boss nti boss na say one papa no ne na kasa wa record na me pa cho record dem kasa me record a me cho say papa ne na kasa I record that to phone so I record that to phone so bo mu nkomo wo bisa ne say phone na kuta no me na edi ka o say one identity no man me ho kwan ma me fa the phone 2 was say phone me nam to man na say one the to man no papa so phone e bisa wo yere sa e bisa me yere sa 3 obisa say kokko na me koka kire no say me kokko bi na me kote a oni machine ko yesa no obisa say kokko me a me dia na say ho adia 4 was say me de me saka oba na oma ye nche me enti me de na me se asasem we de me ntimi entra ho nti me de kwakoto na busuafo ni okay me ko ba busuafo amane no edikan omo frɛ me ne oba nyina ye bo na wo se entisa na wo de na sasa questions here also fu bisa ni de enkanye hu bia wo se de edika obisa sai obisa ne se phone ekuta no se ba dika akote ne won se me pese oba mo na ba na fu mu bio nti bi kote ne won no wa anka jem se bia ne me yire ba won kra na bia wa ka chen se bia phone ana se bia etisa nti me so minim se bia on na voice note bi se bia mama me fan phone ana se bia etisa nti me boss na obusa busa msa no
misumenti ase ti na say ma na busuafo eti say na when ni kan misa wo yere no mu say e bia agebetie asem we hwan me ka so ba no say phone ma komi ato ba bi that's so far hu so wafa okay say tema voice note no cost no and no eti say uti bitie okay ana me kan na ye kwa busiafo no no ana busiafo no bisa no say enti sa am say enti sa say na mo frɛ papa no so ye so fo mo frɛ no mra na nyina ye trance ye trance a oboni nkro wie anase mbomi nkro wie a me wasem bisa bia metimi abisa no tise medi ka aba na fu mo no aba beka kire se ni hia so obama me yire aba ho bio na adenti na wasan send me voice note say o mu se bisa me na tise se ase koko no se nya me amedia ene so obi adwuma na me ya no aka kire se nipa no enyi na ade free me se ma no aduane a medi ni me bia metia ya ahwe me ma no na abo me 2 ebi so ana ebi kura me ne kasa na bia na se ebufu obi kura aba na se mi piano kura no okokotwiri bibi obeti akase ma abo no na no so am ya ba be okay na me se ene be kwa kodan abusiafo ne ka omohwe ne esiesie ede kodan abusiafo no efre papa na o se wonde wontimi ni mi nhia papa so fo so wontimi no ma wontimi ni mi nhia ena me ye nam se enye hwe ti ade kwa na ekoso na me san ade koto mani se se nipa no ma ye no ho ade di se asem ba na se bia me se mo mfre me ne nipa na ye nya asem no nie nyina en trance kan na se ebiri bi oba na so so wontimi enimi nhia de a ene menti ase ti o san frɛ no oba ye no wo se wonde wontimi nimi nhia na ba bia me pe bia me fa nko eja me so mi ni ba bia me de beko me de biri bia me so bitie obra na se me de ba be dan obra tie ayefo na omo anka bi mame se yankasa o yire no wo hemfa o woni ko fora on woni ne natie wo wadwen ye o se mpa che mi ma bi de sem pese papa no ba na mi busa no de ti ma wotimi ka saa asem no e de kire me yire me kwa se me yire kwa ne ba adwuma so no obi yire kwa adwuma e wo se wo hu se e wo se obi nsenti ba ma ne hu se woni na adwuma mi su mi ni bibi saa ti wo ba na wa friend phone so na friend phone so se nyame pata ne se okoko wu to wura mo no ma na me na mi konya sema na se wa na konya sem me pese me bisa se wadwe ye wo sei e wo age ene papa reverend Adubu ahin wonom ho aye voice note na ho keke ena pese obisa no bibia na wodwene bibi fufuro bi the voice note na pese me bisa no okay tu se bibia ni omontem me de se me de me ono kwan nam so mo ye voice note o ka wi a ena me bisa no kwan a enam so no se ana se tiefo nso abo ame ama ye bisa no se obi iri wutimi voice note kokko man de a okay voice note ba ko pe no wati ba semanti anwie to aso de na me de ba ko pe no we anam de na wati beti ba ko pe we anam de me de apart from software we yere wo hunu kwa fufuro bi so dabi de bi anwumre wo nche wo dia ompie dabi eno ane afuo mu okọ okay me pesa me sa te wase biem o si die na pa free papa sofo no ho papa sofo no be so oba na oba kire mu de nti a o send na me yire voice note no okay okay jo mate mami wo de enu no me nu apani asem yi woni mu bi me pa cho e ba no de oni mu na nanse ya me je asem no ba ha sei na makobona mane abona mane mami na what to say ami adom ye de nyankopon ase yeso ye ho ye wa hapa unu aba mani pa cho okay woni eye Agnes kokwa wa de enu mu kakra me pa cho me wo ba se e no mo so wo koforia enti mi kura na nanse ya kura ekwa yi minim se minim a enka me frɛ kokɔ no kura no ebisa no wo ho nanu ya na esi minister ne ku enti me na mo koforia okay koforia no ye wo isi region koforia he fa de ni koforia eno wo he mpacho eno mpacho ufri diampo ufri diampo na koforia okay na so unu kono nwo kura okay and enye koforia me ti anya ni ze koforia aye o yo enti unu aba me amane be no de bebo wo mpacho e ba cho na amane o de bebo me an se o sisese se de so fo bi ye no e ha no na ade na sha ase be mfie mienu ni enam se na mfie mienu na enti watena ho saa mfie mienu na se nkewu ase wawu ya so se bi wonu se ye ni maame ye maame ewu ye papa ewu na wo ye nso ayaka so ye no so e me ya ka me ensa pe e na me so be me ensa
me ba ko asan fi maka mienu na yese we koba saa na ye ndɛn nti na ama wo kura wo so ate saa no wodwendwen ho bebre enti e wo so po obi na de kɔto abusuafo anim ana asɔre ma ne bi wo se me de akɔto mu nyina anim ye frɛ na wo ma ana me se na yese wo ye ne dɛn ana wo se wo de abɛdan enhyirafo ana me se ne me pa akyɛ wo abɔmɔde ase de bɛyɛ a on ba frɛ no na se bi agya oba na nkasa sɛ wo nware wo a na ne wahu so obeware won so a ne yehu na kwan ye be fa so ne nyina ye siesie amana ye okay she said ye ko na nkoyi aja ne ne ya asesa wo fi ana oh ne ye de ye ti won kama de enam empaso agro bibia ye kama oh we de ti wo e de twato a wo ne echi asa agro ye ti ma me bisa ne se bi ana ne ye no asesa bi ko de ne ho kame wo bia okay until last time I'm here be that day. Oh, oh, Eja Daniel, Daniel. I don't know. Breben be try to hear that be na what you mu. Oh, that mama pacho bi aka na ontimi nka no kore. Na say na no what here. Aha, Eja mama men kasa. Na swate. Okay. Pa. I say bibi mi an wo fi. Ai, ade no ka no ontimi nka. Say da no kan ya, minister no e wo mo aka na aka nketo a. Mienu. Kamu hwe enka ye ba hwe ne ekwan ya be fa so ne etimi afa so. Eja se mama meti ase anko won pene masa ade we enko so. Oh, ne mama ni ho ne nti ode ho saa adidie mo ne ayi mu kura enye fe. Meba. Mami Agnes. Hello. Hello, madam. What is that, mami? Yo, what are you catching? Fi radio no mami kakra. Ana le kakra. Kasa yi ana ko wati mpacho. Mami Agnes. Eja Daniel. Sorry, Daniel. Hey, one na awade mukura nkoda numa ba ko firi maka nan na ebe fie mienu ni anu se woni Reverend Adubuahen asha agudie bi asema okoyi na duro kwa wo nkwanta bi so ohun ya ne se ofi papa sofo afuo mapie wa bi sa hwe anu okobo baba sofo mane se oba mi yire no afọ oba fa na voice note a baba sofo aye sami yanche no phone no kwa no hwan na toma ho kokofuo ni edo su bebre aha no kakra wa baba sofo bia papa mfi no wadama wona wo ye yire die na asie o ma me tacho papa no to lukuru no wada sa Daniel na me na ye kwaduma saa o be ye djuma so entumanim drop nim akomatenti Ghana obon ya me kota se mi wa sikani sa o ti confirmation kana so na se ti kan de fabi nka ho ne fabi nka ho tra ana me anso ato ma me ma cho to bu enyi ma wo se woni na ekoko no wo mesika ma oba wa ko ma sen Ghana 20 Ghana ni ede bia na enkwara enu no ana pa 20 Ghana no bi na wo de ba to bibia bi no tuma bi na ma pa fom enti me ka chen se sika na nso to on fa bi kan o se me confirmation ko na so me si ha me kan de obi anti nti me ko na so dia amam for bete enso ma de bosia me di dwa o ma mska o so ma me ne adwuma o ma me enti me so me fa ne ho ade me ko ba de na ma nya bi atia me sika na makwaje no ena me so me enti me ko na fom eno no na me de menya bibia wa de okan nyina nto gwa na ote wono ocha odi ye kro sa da nto nya mabo bia beti we me na wa bo bia wa bo bia na anto ma me ade so wa na de bo bia na ote wono anti ade ma tobo e ma pressure Mary tobo na yi ni makoma na mente won kan ye why o se ma asam e pa to o de tobo me ba wo se wo kwaje bosia na ade bosia na adwuma ba bi ehiam ne so so one wo da wia no abo dua sasen da me ko ba de wia na me di ekotua me lo me ni se mi kunu me na adwuma saa apo so ntuma ni boss nim bibia ni me so me to me pa life saa ba me pa life me yakwa adwuma so me aka se me yakwa adwuma me di na ki saa ma kwase abo ne koso nti me fa na wa je se me so bi se mba da me ko na me so me nya sika na me bibia betua me bosia na ma de na me ko sika banya bia man ana na me se me ya ta an min ko ne fum na fedo ane makwa na waburu mi bia saa bu so ni fie ni oni di fie dada bi odi bia bonten nti o bo mi bia na saa no odi mi ye o saa bo mi bia na me so mi saa bo ni bi sese edua na ni da ho no bo mi a saa nto nya ma na de bo ma no so nkunu mo be sika nso nkunu na me so mi bo ni bi
na me ba dia ho na be ma be ma woni na yire na tie na wa ba ho ne wa be da wie no ba odua obo ne sei o sei sami ko bia fo ma enso ni nkumi no dia sen kan fa woni won na ne ho ana sa na fa o ti na ne so ate na o to oni di ofie o so le oni di o ma ko ma bu su mi nsie ni o ya me ho ade no December 17th na ebe 3 years ni ma ento kwa ya me ho ade wie no ba nti kra me bia me kotu bi bo fo a oni me ba ko sa ase me nka no cross se bia na akogu nsuom ni na me bia ba nti na me kotu bi no na ni nya ba ni nya ye no kotu ni kenten nya na ade abram na me de ye ni ya me bia ni de on pese me tu bi kwase bo no obo me ba agijina so me ba eja na wonu wo yire wo ho wakro no wonu ne dawia na de nsu aboni dia eja e pa chonte sa na to say obi ani ho no ma obetimi ayesa na se betimi ayesa ne ne tran no se sa na eti ase mi hu te bia bia wo ma metimi enye sa nti waboni dia de nti na aboni dia papa no ho se me busa no me ne nyina da kete so nya se abonten na me kokko busa no me ne nyina wo dem obi ani ho no ye nkwa na fancy eti efie na ye menini mienu kwan so ne dem ye kwara aka no obi a woni dan a odem en me bisa no o ka chem say papa ne de on de anya ne hwe no na be de mpa bia menye na papa no se minim na se me di agro o ba papa na chimatum am say o ba papa na chimatum de adan na say voice note ni ade na wo se ni na se nyanya me na ye madum ma me hu na me de me sa pia akra keke kra ka ba ka say o ba madam o ka chem say o ba madam bi hu sabi o sano ka kire o ka kire mu ade se mu pa ye bibia me de me nu kwanya dabi adi wo phone so nya botre dabi ma me ka kire me nu kwanya wo phone so eti se mbeti aboa me yakọ MTN office na on voice note no me ye no ene o me call course on na ye ni nyina mu beti ayi ama obi atie bia sa na me de me hwehwe no me ba to bo wo de on ba disika kura me kwa kopa busia am ye de akwakoye no kwasem mami age ma o ka kire be men say wo be men ya che na tum wo be ma papa so fo ache no ma o so be bo me na so be kume na me so be kumi dia o kumi dia me so a so be kume ma na da ni bi ho tran say o say se mi dia go be kume ana me ka kire ni se so be kumi dia me so me ma na da ni bi ho go yire cars o se usu beku no ni de me kan ka wo de kasa de ho me kan je se me ku no me de abo akora me nkuma abo me nkuma abo ene makokum nipa me ba nkuma abo maami age me de se ta se me de me simu mu ame ni nyina nkwa MTN office to mo na wo no ye boni na akwa wo so oni wo gina fon so titobo maami age na ba bi kro bo wudua no eja te ha kai no na mehwe ni ti ha no ye ne me ne da na obo media da he fa o ni ye na obo media oni me da he fa mpa chew edem chese na ye da ben kai no na waso wo mo odua o obo media no abusu mi nsia ni da no no wa da na na wie na obo odua no obi wie na obo odua o tu kwati furu choma na obo odua etu obo me no ana me so wadi me wie obo media be na o wudi mi wie na wasa obo media Kani ya maswali yako Monto Aja Abai asamu waka ya na libre samu Mami sume libre samu na sume eti kachire no bonidi na kachire no bonidi ana soko aha o say papa voice note ane ne ye no media me ni hwe be kachire o Dabi o se wo bonidi ya wo se woni ni da wie ya na de age no oh media nya me ni da wie ada anti me ni na awu num no enum na me ni be da bia no me bonidi wo se busu mi nsia ni ana se na se o ka chem se wo bekum dia me medu odi ane ne wo be bekum enti media me lidi ni buti aso me ko to dia ane se me a me ba se beti aduane a na ma ye meduane o bo na akohoma sen pa chew eti e dia mo na akohoma ya bi woni ne tie ni nyina obo na akohoma sen ni ne tie no meeting am 400 ni yesen 40 Ghana aha ya kuta kwala me ba ko secondary school say ya me fia say kwa because to provisions obeko akwala ni start school no 3 years na ebe mu musan say
ne taze kura ko bisa kwala ne ko school na be ma say de ne say okefie eti kwa ne 40 cedis eti sa bi hwefie no na me manage say ye nyina me ye bia kra na ye se de ho enchire me bona ko homa na enu bi na me ya makwala no ebi so ne say bia bi say ofie a me de beye me kire say tobo boba ye boko adu say ubona ko homa 20 cedis woni wo be bresa afiso antoma nim hwi nim obo enti sa mo wetimi a mo me enko afi me do mo me do mo enti emu na me do no mo musa say osiafo no say mu de mo musa no nti watonto mama no pen nti obi a me yire no na me ni na atrawo watonto mama no pen ide ba kuma se akra ye be ai from me ni nyina ba kuma se ba bia be toto ade o keje ti akwa ye to ya ma nipa ye to no ade kwa ka say be ma wa ya ade anya ba akopɛ so ebe mprensa eti afi bia wa fe no so a uma no ntoma sɛ ne ya wo ye na asɛ no anu ti ebe ai from kwa no ye ni fridge me boka mpene na ka wan tonto mama me ai fo na me se me ngale ni bi ana ko me ho ntoma ni bi ma ko mo te ga me to fridge ti so obi fa nya djuma etika afi ko ma miska wo di afi ba ko no eba ko ni pa no ma miska me ba baby am me person ka wuyi ma no wunyi ano fi se dua de ma me wuti ha no be se wa boni dua mo no so aboni bi eti bi sawuni aba me se wa boni dua na anu je se o si papa ni enchimene de na me ma me sumbo ndua ubo dua ne sei me do mi bo ndua se papa no si won ko na fuom da na se papa no anya voice note e ma na sa na me de me fi ni nkunu sa keke ana ono so bawo sen ono so se mi iska mo ba bia na wo mpena bi da mi ni mpena eba age Agnes mama Diano ebeda ho makoda ne ma ye nkoda ne o confirm me teacher fo bi ba se nkoda ne ento am ko no mo 15 million ento wasi mi ntia half ana mi si mi ni 1000 ma di low ti mi tia mi low mi nya 1000 nti Diano na ho ana ne na fofo ne se omo abetua me de no ama me wose se mi na anyi mi sika na anyi tina enya de obedi o machi teacher fo ne nyina bo fo mi nyina namba o metine yi amam ne na fofo no na papa sofo no wona ne wo bibi yo wo mpena no no ana ma na nya ne wa de no no se me ko sisa koko na me ko sisa yo na me ba na me sia mi kunu me ne ne bibi aye voice note na no ko ni si wo tie wo phone so o ti me nya na fu ko me fu amaye ma wo betini aba han ka me de mboko ma fu wo ko me su mi kunu fu a wo ni ma fu ma ye ma fu da mi koko ni me body en ka me de mboko no ko he ma sentro na mi twa na se mi ti obi afi mo na mo so ma he kira say voice note by na papa yi so voice note hu no so agbodue ya due da ho ma anhwe beku mu mienu nyina so mayi mani voice note by ya so me de papa no me de na ye me papa ntino o from me ta no a mi kunu ni bo me dua na me ka se da mi kunu so obeku mi ana o se ba ma de so ka so obeku dia na fa ni ma police na papa no so ka so ana na wo voice note no so na me tell papa ni ka kire me say mi kunu so obeku mi ana o se so obeku dia me fa ni ma police nti me na me bo papa na ma ni wo papa na me bebu sam bi na de ekosu nyina no adua babam ni ade nyina papa sofo nim I tell me that means say 3 years ni me ko na so mu bi ma sam na nya 3 years ni anta na me kunu da ya me ho ade December 17th ni 3 years o ya me ho ade mi ko obi ko mu bi ma mi tifie me to amale ban tia kole sam konkonte okay ba ma so say o ba ware no ebiem me de me na ya japade o ba ma bi ti na o nche ni ma no family ma mi mpe ni biem na ba ka mi mpe ni biem aja what say o mati se nu tina me da me pese onukran da de no na nya o me ka se me na me bu no kwase anti na me se mo mian kwa MT e da pade me na ye ni na oni pot me na ye bi bi enti entem won fa me se fama me ye se na won fa panyini bi o fa ba de ni o tia ka me mpe bi onya me bi ama me ade bi enti na won fa bi ba cho ade na enti na papa wu mpe ni bi mu ayo nwa de won na won kola me mu bi enti a kwase buo oba betia efom kwase buo ma me ko kan na me ntokwa enti akoso saa be ta me wale no ona odi mi ka koye me ho ade e ba mu se me wale no koye me ho ade na ma tena se nso fo ye me ho ade de e ja de kura chen da me ne kwa ne TV ne me ma mi elubi de bi e chen wa ya ba ko ma nye me se da ho nti nde on fa de ho na me
Akoya one day. One must have someone else can make no family. Also for my recording a call. Ma, what woman must Oh, me ba trouble. And one day you know, so now pen one. Can you say man and quiet? Man acquire on one day, but what I want 3 years. Why I know my boy need to understand from back. So I am one day. Men that I want to Medina, woman Kalani, never penny quarter years. Or while I'm a quarter years. What Pulu Passa, I was only crank, I said, Major Joansi, I soon to discover me will be the one to friend over. See, I'm not a breast, then podium. I don't know catch them. I don't know catch them. I didn't see. Me the master mamma can't say maybe pen on the credit. It is a moving aboard. I'm your empty office. I want to say free more. What's wrong? What it be? I don't want to be. I said, "You're no credit." They said, "The announcement, mamma, back I know." It is her. So on is off for. Wajiatum. Let me so into Wajiatum. Wajiatum so for my voice. I was so on Ukaso Bekunu. And no Bob, Papa so for money. And then my Papa so for Casse. So Bekunu, the only Omi and Chu. The Papa so for no Busan said, Coco, me, I say, you need no so a day. Papa so for Busan. Until I'm saying, Mumia empty office. Say, voice note today. You now empty. I did empty and monitor a calls. Course. Aha. And I know what is one eye course. Eti o the course no momia nkona de ye nyom course o maye no ye yi ko no we are what next say na no kra de say de me fa say obi etie eti ni sam a wo kan ade ni na no ni sofo na sem so wo kan awaja aha mama yes say ya obi an obi e ka sem a enokra wom no e wo say daddy say me de na nka mimi susu say nka no kra no be daddy a e wo bra waje atum say obe ware na fe yakohwem say ba say wo say won wa na be say wo ka bibi kire no say wo wa bibi odi a say ja medium ko hu ye no say on timi mi enko MTN office no e ma course o ma ye no ye anya yidi a me so me ni ajapade bi a ye ni ma ya ye beche me ntia say so no say woni ma ajapade nti o ne me beche Sabi da me ka asem agya no na emu asem ne ba ye na me de ne ba ha sei kwadu a wabọ wo nyina ma bisa wo bibisa wo se wo se woni ne dawie a woni ne dawie ya mfi kete so na obodo ne da akome de to sumienu woni wo na tie sika a wo de be ye ne ti entoma woni osusu se obu nu kwase nti wabre eno na mbese nka wo yi ma no sebia adanse ekura ne se afibia so a me ma no to miensa me de sika se to so adwuma ne me ye no me hwe no ne ade waka wo ma ne de ene wo chop money a wo bonu fi but oba ne kwa bi no wunyi ma no se me maniska imaniska bi dia ana sai na ya wo de ma na brebia mpa chew bi ko ho na me ye no se ada mai ntina se kwa mpote ye no enu me fa se be have bag nti fa se yenya 34 kilos 34 kilos no say na abobo ya akra be kwa akofo eho no kwa awa say woman is saying ebo na miti afiso a miti ma ne bia 10 million and say 8 million so sir so on fa after freeze kwa me ka obua koto e woman ni di da want to be woman ni di da me ba want to be woman on person obeka no kren say wo freeze ya na dem say magiasa ana magiasa o ti ana magiasa ni kan ni go ba ti touch ma o ti do na ni kan ko ba de so pre wa o tell me na mami sano age na mami mati mi ma usika afibia o afibia ko na 8 tell me na usika na ba tra mo do se na ti ken ngre mi ko so ba ma me ti me so ma me wasi da afi su kale wati ni mtu mani dressing ni ma me ti bibia me day me chia wo baby a wo bia na mabisa se nra na wo na ye mu etesen na efie etesen na ene so sorry no hafa dey no ekosen twede mponyankopon na dom ne nti yen ye ho ye wa ha saa na ye gidi se wama adom ani mobrohunu basa no so akasa ma wonso wo ho ye aha ye Nhyira 104.5 jumadi a wo betie ya to din se wo bra na waje so se ene de wanka
ankasa wayere wo ho na wabo ye da twedi ampo Nyankopon no asifi se October busumi ene ye the last but one day e kire na busumi aso enti ne ye 30th chese enya sem ketua Erade Nyankopon woni ye di ne ye woni ye kanu ye epa sa wo hwa wo bre no sisi asima no ensia pepepe ena abo apa awia donko eho otie me ewodwamu a mechiawo ofitani mechiawo driver ni mechiawo wa wutin kwankwani ase na wutie me so mechiawo wo hye dem so na wutie me a mechiawo pa awie na de misre nyina ne se adom ni nhira moroso ena enhwehwew na entowso na fe asempa enhwehwew wate efri nedi kroya no obeti asempa ewo wasom Anei jumedi ya tuwa peti baby biara ya uremo Facebook ya demo live ewo Facebook me pacho Facebook no na wabo Nhyira 104.5 Nhyira 104.5 no eya busunya kese na ewo ho de obeye nie aya share ma WhatsApp contact share ma wadofo nyina no wono meka ho na ye ni jumedi no ema no nyefe odu YouTube nso ye dem live ho ehon so ye Nhyira TV me ma YouTuber refo nso nyina akwaba ehon so share ma wadofo frɛ wo bi no obi mfro obi saa na ye nkyekere abusunya kese misre Ekwanya ewo Facebook ni YouTube ni mu se nkoma ye bedie no obetimi a kire wadwene na adwenkyere no ya mahumre nyam kakra fu se enya wo nko a na wo hwenti sebe ye nso a ye betimi akenkan na ye de ama wo sanso na ye dem live ewo Adom TV wonim se Adom TV de ye waza oye wati ase tikachi obi se onfani TV no ento Adom TV yaba no na yaba midin e de Ohemaa Benewaa na so from Ohemaa B bakupe obi anesa menkoa wati ase na kyese macha wade ewo honom ene me ma wasem na wodi abo kotokuom na wodi anante na nasem amede ma won ne say you shouldn't backstab your way to the top. Sooner or later karma is going to show up on you. You shouldn't backstab your way. Mami mubu mra from neti ase enye bre nyina ena obeka obi wonsem ede akopa adwuma nipa pi di nkonkonsa san ne wonu bedi enti oti ase na nam se asemasi na boss unti de waye na we kwede secret feel bi na me ya ma boss why say ena ye si mra bi 5 years back ena ye say ye ni free ho ne de wotena ho kan hu say karma will deal with you. Simple. Eya patem dabre bi na wo pe eya wade bi na wo pe eya wadanfo bi awade na apese wo chinchim wonza wo chinchim ne nsa kwhye ho enti de wanya ekra na wo ka ene madanfo yi ene o yese ye de maw ne amfa ma kwampa so ebe free wonza. It's as simple as that. Enti emfa kwati kwan emfa mpe de wo pe no na wo fa kwati kwan patumi de ahenche hyewa ye betu ne kwam ama otiri ho ada ho ye make a children no eti we ene kakra ya mede ma wo na wode anante na eja aboawo ewo ne wo ye bia mu enu adan komo a ye tena so ofidua yi mu na enu a chese chese Agnes ma na in fact wo bubu nsemi wo fani se enu obum se gen na chese mensa gumiti wo ke kan semi sisi ani sa enu ada Yehwe se ye beboa ma sumdwe aba se de da ya ye ka kire mu no e ya sumdwe nti ne wa ha ya ha ye nwu awade ha enti ye bo modern de opanyine ne kofom ho tu ne fo ene ne kasai ene oba no kasai anu e wo kodru fie no ninim cause aba bebre na enche bia ye be ko oba no nche no ye bisa ne se sede na ye hwehwe sa awade no nko asumdwe mra oye na sede sa wo ba sede okan no mframa mu no na de na esiye abeg mama memo akwaba na pom to say Adom na akwa and na was a school girl ne se me am ye kama okay and de na so twem obi kanfo na de me wi ahwem wo nim dada ntimi am nim dada okay yo na opanyin ene Agnes asemi ye de anu tu mu bia na yebebo nkonti akohwede esi ka bibi kakra ne na yaba no ne yaba ba me enra na me hu ne se the way again ne kasa ye ne de na ya somdwe mu a
na mehwe de besi akire nti uhwe omumienu no hwan na nasem ka be yede ne be ma na nasem ka be yede saa ugidi be ma na nasem ka be yede asa wo jinjine twan ba de no so ope nti mra no nasem ka wo te na se ho o fa ba bi no mete na se ba ga ne wie case no ga no ye obi a asa on fa sam nya asam okay ba na se sen mete na se wo kwan o so obi a wo se no si hu na ade fa ebia na secret bi wo ho na osuro on pese wo beka no radio so okay ebia na so fo no voice note nko anya voice note nko okay me dwene hu se sebe ye kuro mo nketewa no wo be so fo no anya so fo papa bia okay o de so fo ato no ho so kwa no odi nsabone by na secret bi wo ho a na on pese wo beka no ene se ne so fo aba be ne ba wo wo no e na open yere ti no pese obeduadua mbebre enti me de na madwene mo no ki ehia so fo no ne yatunufo se mo nko oba ono oba ne nya asa agro no mudie no okay ko be me bi wo ho a on pese o ye ninkofo open here it is a wo ba no so se wo pe wukunu saade a na de be ma no se open ho so wujai okay what you say because ma wo mamunum sebe de ono beda de omu gutire kwa wonye na okay na do be wone wono okay aye wade okay yo evangelist now what to say and when I shirt ne de dem fine sa pia okay always no okay yanko me tio mashada yana wa no pemo ho wo de order so wa no pemo area wo okay yeah okay thank you yeah perhaps pressure na yasunti ya na bibia okay naima agia ba ho ma no so but kasawie na me nkone ho naima enu asem no ho me ka tell say ma me no oye voice attraction oye voice attraction me ba se de obesi awo e ba twa me hello Chese again so the radio no the message abro da ho an se woda ho hello ma migina mi de ntira na mti ti ya pe kwankwa ne bia se gina na menti won kan yi ati say again what to say e pa cha radio dum ne hoye ye da nyankopon ase enra ye ja opanyini Daniel la won de wa na jata bom ye ja na kwan ma ne ba fie e de na si ye e bra obedu fie no na fie to say wa mantem na obedu no okwase dem sa owo no ho an okọ na busia fie oba ye na wo ye den utimi ye aduane no ma no ana me cabbage for you bi ni by lampeti so ono we me ba otrobu o ye no ye ne kasa obedu fie ba brebe oba na bobo 6:30 to 7 mre enyumle okay eti oba ye no ba warfo oba ye no na ukoto no puno se bia Nhyira dan wa bade ne ye wupun ne bra bedidi ana wo ye den me tonton ne amane ene amanti ya na nipa ofia wo chia ye no koshede chia no koshede ma ha na wo ye den me de na me ye mam pesi ni ntira ye na dia pesi no koma no basuni again I put it to you say no wa anya aduane ama papa no se me wie aduane no no na busia fie nti me tete man kwala no wo suni ti onu aka kire se wonni okowura da mo no pie no wansa na mabiom oba da na ko 10 o'clock okọ na busia fie nti oba na dia sina sempani eti hwiansi ohun utane de hwiansi David o tnan pasa sa ya TikTok sa matima ni bia na da soto jadar wa the TikTok ya dai na onti o sha mutu anka he mi da man ka san hokola men sunu obi na mesume dan ho na mesume famede me de ade TikTok de mu mi no mu he obi a on phone obi a mi ai de na wo okay so say o wa he fa okobushi okay me susu say nanka ye peno ne no akasa nenso ebi ana wo kɔ afuo mu nti ye nyanya no na kosoa na wo de so abutre no a wanya na mu na papa sofo beba
Me be said you try to bibi e wa woni papa sofo indem. Nka cho da bi. Agide to so mienu. Bibi wa woni papa sofo no ntem. Ma sister ya me ho de 3 years ni mi kura mi nko obi afom bi. Eti sofo no nse wo peda. Da bi. Wujidi. Wan se me pena me koye adwuma na ma mi kunu ebufu yen. Me firo me nko obi. 3 years ni ansa na oba ye me ho ade. Me nko obi. Papa ni so ba mi hu no. Ede etwa to oni sofo ne kasa ye da be. Papa ni. Ai, ede etwa to oni ne kasa ye no ye da be. Me de mi ka hu no. Me say phone so. Eda etwa to oni ne kasa wo phone so ye da be. Ani acha. Ibe say. Ni papa no ba mi hu no. Wo to masem ne twene eno ananka me ye defend o batane wo ya ma manya nyina so bi me pese bi hu se papa sofo no de etwa to a woni ne kasa wo telephone so eye da ben ebe ha ba obi sa me ho te senso e vi sa me ne ni kunu sa ne de me o mu sa me hwebe enti se ampa ne ampa ye hwehwem ne nya recordings no a Rubedi dem se woni sofo ni hwe ya ho. The patcho dead. Okay. Me da se why? Yes. On shra pa no nya ukese. Evangelist kakake na wanu ase wona na wo defend papa no nti yenko. Yo. Ya manu aduane wani. O dabi tie. Enu ase obekọ ba kahwe a. Oba ne kan sendi a me kra mete a menye ni kunu da metirim. Se me maniti me se metete ho sa na owu anoko. Ahead the next year. Yeah, Benenu here so be catch okunu so wu anoko. Na o de ongu. Ale na nka se me so me wu ana. Me ba, wo de chobo mame. Jordan. Hello? Hello. Papa na what to say? Na mo say. Yakopon adom ye ho ye pa. Eno da ye boy ye ho modi bia e kasa kire wo. E wa kwani asa nyina so. Uko fie ageye bayira pesie ene cabbage stew. When ye dia ne no na aja hoko e. Mama pa so buta bisi hefa. O say. Hello. Aja twe fu radio no wona mente won kai. Me radio bi afra me radio. Me say, Oma wadiane awani. Me da ma wona diane. Na uko fie na we. Me ko fie. Mama, yenta me firi won me ko krom ko to eniama. Enti uko du fie no dan na na ekoso. Because if you understand the idea was not a man for bad because you want the tea. One word the anibia. That did I want the anibia. Now, I overdo fear who play. We receive bedroom fiana, do not bob 10. If I saw which I said, if I know that I said. Bisa was a obedu fie na abo be 10 de ntima mi bisa ne say on say yes ya daje enemo kasa sebe ya asumdue be ba ne ko ba say akoma premu no ada so wo mu a na yes adwuma ye nyina ya adwuma hu no mama mpa cho wo has been put on hold. Please wait. Waso ba ye no obetna TikTok no na ye na wo TikTok no no so ko he ni de bi What's it saying? So no baba to me that di ka ko jana so no baba to. Eti nu ankoma ani wudi e nyina no se be bisa se wadwene ye wo sen. Oh, me ba bu sa me na aya ka sa diana. Me nya he. Ti mo betna se ya. Obetna say ya hwinhwim ono a wonni na wo so obeda e wo ma na ba ko ho mo na de ahye to e fa ne say sa oh ma
Mama, Age di na homa ne so ama mimi san age na jada nya abotre na age de okunu ka wote me pa cha mate me gina so me so miti wo se wan fa aduane bi amere no se woni ma oba ya na okọ na busuafo ni fie me ye aduane ni ye enkwala no so kula pie obi a de esi wo wani o ka kire ne se bi a miwura Daniel miwura waduane ni o na wani ana Sadia manka. Tia, sane wa ma no. Anu a wukasa de mama defend wa mansa nyina animu no. Wa ma no. Wa yasem no. Ma oba ya no kwa na busuafo fi. Aduane de se bebilo. Eti na nka pa so no mom na be bisa se, meduane wa ansa wa yi ama no ana. So can say the answer kwa biso no wo di papa ya ni ntina no wa ka hye mesna ha na ne nsem wa wo kan na bebe wa skanti ntina diane me chama ne ma no ni ma ne ni fa no pa wa ni skanto ntimi ana me ya kaka na me di man kwala nti firi me ko iska me ya diane ama Jordan madam o yiri se wo ma akọhoma eti onya kakra na woni wo ma na chedi no kure ama ma se obi a nsi ko e ba bi asom to ba say aduma ene ya mene mo kasa die se mene mo kasa wie na entiase anya aduma wo mo ntamu a anya bia no o Jordan no wo abusua agensu wa abusua no a wo sister egitu mu sese woni mu a ko be fra mu mienu ye be dane asem no ma abusuafo na omahwe na omaka na afa mu akwa yiduabo na frim fi se de ye betimi no na ya ye no enframam ya ye bi ye ko fom ya ye bi still a mu mienu ni nyama kuma dende a ye de be so ha ya me de ma oba ko homa me ye de nyama nkwala ne dos ntimi ni nya na me de ma nkwala ma ko ma nyina sister woni ne da woni ne da enti aduane ye di aduane ye kame aduane medofo aduane ye de cheche monten ni ade ahowo kura fumu ba ye waduane ye de mo mo na kunu a woni ne tie wo ma ko homa nso ubie wana mu etimi ne da adan na de bonnet remode Miss Ntawa ya se bonnet remode aduane ya ye bedi na sabi ya koja ya na ya to agu ana ade akohoma mi wo ye na no de ba we si ye mo na akohoma nti woni ho kame ni pon anya aduane a ana na wo de aduane na ade kame no ma efi na ko mema ni biedi so obedi dia me de mesi ho na mi hwe wani mu nkosi da ben me se efi na ko me no a meja ni bi so obedi dia me de mesi ho ma ti na ide na wo be ye ne me kra me no mo kasetra me sa ba mpeti na sti no di kan ti me ba mpeti no mu ni fu sa mpeti ani kan gara ka che na me ante agi ma ka che woni se aduane no obu ho a wo de be ma wo ba kwan a wo be fa so de ama be ma no onni enti sa wo so ba ma na aduane de ate wani na yiyam na sabu ni se kunu na onni wa minti ni onya na se de wachi age mama fa unsi Hawaii yo se obaso obeti bia ready ade be ma no aduane obedi bia fi ne ko mema ni biedi aduane oba wa ya se ho no mu a ho de ode be ma no mema na aduane ni nyina biedi aha yi masem na no me se obaso ode ne ho be ka wo de ane ode be ma no ne bu afunti e se de obi ada ne be baba na wo de wo say evangelist you know that I don't know anything that me catch you say lady no ye voice attraction mama na nye let me tell you something me tell story no nyabutre me pa cho nana hema kwadauma yo say oba etumi yusu say wa ma akoma me nyame ne me ma no adia na emma no omufi hin ne bai say na di adwene ba me ma tirimu hwe nana hema papa no tena aka che say enkola ne bi wo secondary school ebi so wo training college onya dwuma bi okuya ya ode boa beto wo de wunya adua ne keka wo be ma okunu bi adi
no wa hwam makola no ugina radio station ka say wa makọ humanti hwe de wa usi present aduane ma no wo ba phone kon do say wa nidi adenti a won so a opa okunu nya kola o wo ma no kura sabe wotumi a present aduane mo miwura samra ofra no darling na mo no ancha no ma di nipa di nti mu wu efe ni menye nipa wu ntam enu ade na oye mi hu say oye krokro de John radio so ye fra bibi Escopedia ye fra wa nipa mu a na wa ya ade ma nipa ni age ho but okuman no mai wumu anwi okuman no onse man ne te ana kasa kra ho odem exactly papa ne sese anopa no wa ni di na okwafu mo kopa ba hwan enkola ya wasifie mamutim nti kwanya sese ode ne fa so no ungracious in fact what home obano nisuno Ohemaa Brego. Oh, sorry. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Anyone you see any the same thing. Okay. That's how I come here evil na so wani mu shiraya. And for so be any so. That's why my papa musunsu na ayire funi mu. Musunsu na ayire funi mu. Obetina afọ nya eduabo no kwa na manefo but I was some action soma. And until nsem bi ha want me person obebie na no aka ne kese. Many party. Yo. Say ya na ebekọ no ensem no. Yeso se de ya ka no. Aha ye ade bia wa ha de bia genuine and real yeso anu won framam yeso anu wo fam won anso a ye be ma wiase nyina hu se ya famu die na nko yes se e de ba ha na me de masem ko ha no man kana anyewie ka ne ade ya wie ka de se ye no ya ye enti de aka no nko abusuafo ne ho ara de but yenhwe so de nema ebeko bia na free na ekono ye betimi enye no de akan results hu say yetimi a resolve say how de dia wo nyankopon ensem this woman need to talk. Okay. I see a kasa kire no. Okay. Man no what you say man no so kwaye na so woman de aduane man na awu me wo fa kan asem bi kire no kokofre no bra o say wa kwaye no ni ho no person who say wona ne ya kan na mo person wo san ho ye den o kan na wa madia na ese o kan but ebisu na oba no akohoma bone wo so abokwadu ba bia ne ho ya wo no tete na na ma wo di akohoma bonku kwadu a te se de wona ne tia tunduem na menyi ntu no na na ma me we hi akasa okay wo de stylish ya na yeah sa onye ne sa ma nti ni die bei e na ode ma wo okay wo ti ase stylish wo de ya tunsa frɛ no na ye nkɔ yanim abusua ye konkomo a edi kan eso mame what the Mary on Stella come my Mary say obi mame pai mam akwaba na pom to say the bia ye boko okay boy enkomo awie wo na nam awie de boko ana pe awie medwana beto amu sem mama makonya sem kasa wo Nhyira yefa yo na me nime ku na tie awale 15 years no e ba ye den amen adentia me but na ko edwaye ko dware me dware we me wura dem no o hia no brebe o hia be ma no brebe be ma me hia no pacho me ni made the date in the ment na ye den amo na wan kasa date of birth okay pacho me 1971 nti wan kai se bia ye we mu ne ehia no me pacho awale ne de obubo date na ye den ato amabo date ato na me pacho me ba ne mpako ni nkameji obi ne bo date no ma wo okay nti uhia na wo mfie be sei so na mpese me hu ni mpacho mi ntimi na be ma no so uhia na no so mfie sei beto be sei na ye be boso pepepe nti mo be boso wo fa hia sare se obenya be ye de nti ma me pese me hunu ne sei woni ne tena mfie dunum no na wo mfie sei ena nti awo no ama se wanya sei
It's 1971. 71. It's big mama work here, what's say? 54. And na 15 free ma. I better say 41. And I won't work on this and one or there. And 41 years and we share bear man. Uncommon no dear 31. Okay. And come on, bear now on new dear. I ma will be G2 Musa one in the bed and I saw Breno now worry pay and I don't worry pay. Okay. Missiano, number Tonado in carry a drum. It's Metocosia or carry a drum. It's Missiano, one of Missiano, but I did. No, the home here, so the Wallame. It's Oba Wallemeno. Oba, make it say, Min Pampana. Okay. Me power lay. Into a debate fear. I bet you by me fear. Ma, Oba go to share for. I'm obey me wadi. Okay. Into obey me wadi no. What do you put now? We go for Chayasi. And never. Okay. What do you put now? I like to win. Into obey on what dear man or bushia. Okay. Also, what Nebusia by. Pacha, Nebusia about the cabo coco. I said, you obey me wadi. Okay. To obey me wadi and our Chayasi or don't put Chayasi. I like to win when you show you. I feel like about. It's been the man at time. You're well in a court field. The Beminus, a damn 2 rooms. Oh, and I'm so a trap dixie. Let me soon my fire said, yeah, Mr. Me shall store die. As you never made the job. The Jordan in Bebani, Queenie. Okay. Into Jordan, no, quay. The man said, yeah, and the Massa Tommy no man or Abonti, if I never talk to no Abonti, Massa Tommy no man. Timusu Hamilton no man. Eleja, mammy, a bear store, oh, I want you. It's a pass young joke. And I jump quite mammy story, mammy say, me find stone near you and found one. Them cotton stone, mammy, dear Juma. I'm the boy. Okay, so I stone, dear Juan, now you. Provisions, a fence, drink, and a meal, and ensue. Okay. And a ton of stone. Now say, then, okay, for me. Provisions and Payanko. Enti, emu wana na mene be ma no eti. Enti awana ama no me wo dwaye dwale. Me pie no, ami ko she efie dem a me sese no wala se obi to beba. Ho de kro, na dim bebo me yem. Otu firi yem puma ma na. Otu ni wo dem. Ni ko no to ade ni firi gate ni. Na dim bebo me yem. Ebo. Me ho je se ade na ebo na ati ebo na bebo me yem ankasa. Na unu se eba me hu de mi wani po plekope enti hwa ni me so me yem se rade mewu de na asen me kan se rade mewu enti manu ni me yem na me kuma de me ko afeli hospital. Okay. Ti ko twa scan na say o me say akama wodi o sete anu e de ade ho no na menti ase no se bia e obi na share da ana e hu masem na obi hu masem e say no obi e hu ni abonten mo obi ni abonten mo. Okay. Obi eni ho. Enti akwete se wote ya wo. Okay. Obi eni ho. Ni ekwenyi ma wo de afiri mi yem. Ekwenyi ma wo de. Enu akeke wote ya wo na wo ko hospital no. Na doctor ka che wo say aka ma wo de ma wo de enti minti na wo ti se yi ma wo de ni afiri mi yem. Eleja. O mma me sensan ye. Na wo kunu we sa bre no. Tatam no na me kunu tam na de me ko theater no. Na me kunu no nya maduri. Okay. De waba hihye ma si wie no e de me ro de mo ne hu se me kun so aye den aba na operation de ye esa se ekunu wo ho ekunu na ogina sign especially niam e concern ya wode no ne ade no e sign emra ne ade nti one sign bi no my to me say metimi asan na me say am sign nti no ba obeti ase to so ba ye no o ka ma oti ase. Okay, to ase e ma ye wie nti wie to odom obi anu obi ankon aye te kama ami bo mi ku mo operation we e di be sen operation now mo de omukoye wo ne di sen wo hospital say wo ba fi that's a week 1 week ti e ka cho say yi wa wo de e ka chere mi say wo mayi intimi ye de ni say mi komi e ba sa me nchi mabi. Okay, ti e twa wo no yo enti mu wo no na me de be meti yan kun to kwa enye bibia na se yete wo dokwan so
nti mo ne be ma ne beje menini mi ne beje quarter plot nti quarter plot no ye beje ye no na be ma no mi si dan ba akosi so bricks dan ba akosi quarter plot no so mo je plot no fan awo kire ya so okay nti mi si dan ba akosi so te dan mi si so nti na mi didi wo ho ma ko dan me kunu dan mu nti esi dan si so ho no na me ku ye se awona mo no so kutankwala nti sala tie dia me nto so nsa me firi me busua formula no so firi me busua formula ni nto so nsa na me se mate waka mate ti me firi me busua form bai na me ku so ni de nko na busua pani ye den ene na wofa ebetena mu ene etu so nsa na se odade na ye den ama me ti bisa ne se wo baka ho ana wo se de bi bisa ne mplensa wo se ne banka ho na ye media no odade ne maame ene mitim nti adwuma na me ye no me sa tie dia pese be sa nhye modie no hefo na na e wase o me adansefo se ukunu kan papa wo me anka se papa wo me me du no ma na ye den e bae ena ene mo be na mo di two so nsa no koku crate ena snap ena ska 3 million asase ne na so na quarter plot quarter okay nti papa wo bi hwan bi ena be ma na anka sa ebusua pani abushani na wo pani no da no no ono so timbi okay ena ne wofa enso timbi ena ho maka so betwa ho ye den ehia ye okay no mu ye no mu chensa no mu ye enti yeti aso bi ekwan mu a bibia ni ho a me ni me kunti enti adwuma na me koye ye no me sare tie da bema de bia na otwe bia me de dwa blew na otwe bia me de dwa blew enti sare tie da mpese me ben se le be ya ufre fomo ba odidi emu wo mlesa ndo so de kotu obi anim se mema me ho nya ha na me sare tie da me sika kakla de sika le menya no yetususu ye nipa 20 de tusu ye to no yetu ba ko 20 million nti me dia na me say me be si dan bi e wo support no so 2 rooms okay nti se me si a na wo be ma no ko watena ba ko na me so matena ba ko na be ma no wankasa no onya adwuma bi a na plot no wa ma wansi be ba onya adwuma bi a na ofo adwuma no ye den oye okay nti me ye na me say tie dia boa me na me du be le se ma ho odin so atia na me ntini bia mu a na waboa me na ese mpege da na ye den esi wo plek na ese watena bi so matena mu bi na me kan no se wate nti edu baby na me si ye na kodu ye ni moso no na o ye den oboa me efu na ye efu na ye no emu nua na ekopa ye na mkoto nchance no so di bi so na de bo so na okoto gate be si ano na ese o ye ba ko na ese me de me kan ye den e be betena mu e ba me se we asase bia wo krata quarter plot no wa kan wansem na wo krata na wo krata ho adi na wo so wa nya krata quarter plot no de ye ne se efie omabusuani ba ko no yare papa no yare ache nye na asem enti papa no eye se o ton o da kohwe ne ho yare no da ne ye den e maaye okay jo twaso enti mo fuo mu nwia na mo paye na ono to nchansen na ono to nchansen mi to nchansen no mani 20 million na ono to nchansen no o de half kan ho to 2 packets 2 and half no di half kan ho yo yankwai enti meji skana na me de amano ti skana meje ahudu onum 20 million ahudu onum okay na me dane ma be ma no na me susu a meto do se anso no to kwaji susu na meto no ye de 20 million ahudu onum na se 10,000 2,000 ahudu onum ti 10,000 Ghana cedis e na ode ma be ma no so mfanye den o ye de ye dan no na sabre no na wa wuni obi a wuni Messi ni bi a obetimi amana he be se me ya store no so me say meku me gini di enti me jiska na me de amana say person me store dan enti jiska me de amana so on store dan ye dey e ma me na ye metirim okay yo to aso enti me ya sa de we ye no afa de me tu kwatena o de tu me obi anim say me mlantem me say dim say me mlantem metena ho me kwatena ya dako no ho na me kunu say ai opeso kofa deble ni betena ye fie ho na me say a deble ni de kofa na betena ho say onye do say ai me so bebo meduma na me ma ho odin so ate e na wo so wa ho odin so ate nti me so bebo meduma e na me say me kun say
na adwuma ben pa na ya e ko fa debleni amana ba bo nya adwuma ye tie ya ye koku afu awie ye mefu awie na di adwuma bia bu na ye sa be ya ko fa debleni o se me be ma nchire bo ni entina asam na chire madwen si yo ko fa se debleni ba na so ma ha adwen de ya de mini asem bia ka okay na me ka sa sana debleni no na nya debleni be ma na sa ya debleni ba nti debleni ba me de awie e de me bia na kuma me ku me fa so me do asim fa de ne me de na kuma na awie tim ko to so ne lady ni ejina ho onu oba ni je hu no mo sire no mo sire boso tim debleni no oba e di sen o mo bo nsire mi mo shire oba ni beto nchachela enti bi mo shire me na me to bo oba onu de nchachela ba echi ma na e de na oja nchachela to onu obeye debleni o cheche no so no minim de nti obeye debla ama me kunu ni kwa boka debla mi se debla be ma debla ni kwa de adia se debla no ene se mfo ni bi ba e ba se bi o pompa adwuma na so wodan a no de na ama ne bebi ma na yede atina okay na okofo mu ma ba ko a onzo akọ bi susu de yede ba ko yes oye adwuma ni ma wo flee adam se dana wotimu ni ntino okay no won krase okay yo dina mi se bia debla ni da ma ni bi no yede wonya na okofa ni na ba so debla ni ba enti obo ye na me ka amira na be oba yi susu o si ami ba wale no na na wa wale no ba wala sa da bi wona aka sa tell mi sa ne sa ni pe wa wale no sa ba wale bi mu fufura ya da bi na no wa mi sa ne sa wa wale me wa wale sa sen sa wo wasem na wo kan na wa wale me na ni te sa ba wale fufura ya da aka ho bi me ka wa nkasa nti asam ni ha me tine me de no ko masi so me me le biane nti me so de ne ko masi wono nka che masi se maami na me pleko pe nti me se maami ade ya poku ya me no me nti ase no se ade me se ya poku fo oba bi aba so oba ba wa no me ma se nya abutre na oba no wo kana sem so to nchecha na woni ne dada wo pe minnimu no da me ko bo wade a me hu so ode nchecha ye de e be echema ma obi atobi okay enti mi na masisi nya abutre me se mate enti nya abutre sa me di mate me se ade ko na e de e kwaso sen e kwaso se oni be ma no twempena wo kofi wo ko hu se wo mo kofi am se oba wo mu di sirihehe o mu yese ena sirihehe de ma me betia basa ya menebo betia basa bi ya menebo enchechira no bi kwa wa bre nempra nti eche na me hu jaja wo de won wa de besi kwan mu de yam se eche na me hu ya no na se be ma no nempra ni sa oba no na masiko ko mo ebusha pe ni amanye se de ne ma wo hu se ne mpna no wo no de na no aka so obeware no ba de ne ma wo hu se ne hu se ne mpna no o de ko tuma se ni mo se ne yele ba ndi me se le be de fie wa me hwe ne yele ba ma ne na nko se ne yele ba na ba me yele ne me o se me kan cho se ne yele ba se ne yele ba o beti me wo ne se ne mo wa amanye se ne yele ba se ne yele ba hwa na wa ne na ye den anko no kana me se mate sabre nya na wonye ne hwe nya le boni bia me kuma no ma wa ha me nya ne hwe me nya ni bibia nto se ne yele ba enti na me se se ne yele ba dia mate jime so me wi na me badae timbada dem wono ni ku so me bra dem wo mu TV mu station wa na me di TV ye den station be ado Nhyira FM. Na me TV ye dey. Da bi Nhyira FM, musi TV dey, TV be. Adum TV. Mo ye nko. Ehwa na me ye dey, me TV neto. Okay. Enti oba na me hwe TV. Obi wa dem no. Oba na ofo no kuntunkuli. Na ntu de kata na ho. Wo pie, na me se na mira. Oba he. Wati me koda me yele ho. Na me se o koda we yele ho. Ati ai, nta twanse na na ma ye di, ni me se o. Na wan fa kuntunkuli na nchichiri ni ti antwe na ntompanze ana ni yesa da me be so ne mo se woni na so me bo so na me jai no ko bo store na me si no e ho no ko bo sa store na de oba ne ko so yemu na ko bo oba pun ni wo fie wa o
okobo opunu mu say mema ndo kobo opunu mu pe no ba ne bie no o se an wona ya me ba beda na oba ne bie no ko she dem wo ni na na ugina ho a wo he na mi so mi gina ho to ko ra dem wo wi dem so ko ra me da na me ni me ku dem no in fact me ntimi ana ensu ana me so le free ho na me ba as e bia me to so nsa no na me da ti ade tinye no na me ko masi wo Evans brought me Flora why Mr. Oh, Kafra. Now me say it's this gender cry. Be no question might say. It is an query. Oh, I don't tell me come masi ko mama si amane say. Ade de banda ye mini. Na den anadwo Mrs. Day. Ade na anadwo we nim baby omoda. Fi we buy phone ne wa bi ani ho ade be kwakọ bro container nim say. Mo sorry. Nega hana mbeda wanti bese ma asreka mbese obesu ma jo manya sa wanti yanko bom manya sa de no me ka se me ya na me na abo be sen that time no na no nkunu abo e ko bo no ndu anajo jo nza no ba na be she dem wo dada ana wu ni ntudi na dua ne bre no oba di me se no ni di kama ko di kama wie no me dem ni se me so me ya store ho ntim ni se me vela wie mba bada mi kuno me ba ye na e beru adem a na etito e TV afi do fone ntoma na me se na papa na wo kwa he o tim ko da me yele ho eneja o sole ye de o sole ko he na ko da na yele ho nti sada ni ma na nti so le bebe na ma de wo dem wo na ehu hia me no na me yi firi ho na me de ko ase ho tade kire papa me kaka kire me kuma si asem ne ntwa yie eneja me kuma si de me ka wan say nya abutre na me swa ka amate nya abutre no wan to san fo mi abema no say bia oni aba ha oni abema no madam yese wuti ya mi ka say kese kromo de o ye champion o guy name bi ho ana obi nka na asem oni guy name bi a ukun de say ya poku o friend say me fi ni mi wura Aw. Kafra, twaso. Enti hono omi nka na asem nti jam kaka ye no oni aba no kra o ntimi ye den nka na asem ena gya de titi to no mzi nya abotre na obi a obesesa nti anu de koto ebusope ni mu no ebusope ni frɛ be ma no no se ya awale dia wakofo oba ya dia enye nti gya na wo yere anze wo yere na akofo oba ho fra baka wo yere ho wase ai mewa no na ebusope bi san se na wo betimi awale mienu wase ai na wale mienu na ebusope se na wale mienu no me akobida ensem wo mpa wo wale mienu ntimi nka no kure nti ntimi ye den en wale mienu nti na wale wo yere wase ai no me no oba na ye adwuma na e ana omi je na adwuma ba no ni oba na ye oba de hia nti kire bra no wase oni na kodi abro wo bebe ya ye mme no asase bi da ho oni na kodi abro ho enti no ontimi nya no oba no so fe oni nada enti ontimi nya no ebro no hunti no ne nada na de hunti ebro no hunti no nada enti ontimi nya no ana ye se bi na se na ye se ontimi nya na wo ye no so wo ye ne dai wase ai me de ntimi wale mi no ntimi de me ye ndo beko ana bi so pene se wo ye ne beko wo ye na wa ye ne ho ade no beko wase ai na bi so pene ko bi ne ho na sa ye dai sa bla na ko bi ne ho ko bi no sa ba ya na so ka ne sai na ye ndo be ja no abasa na ka bi so pene se me de pa na wo ye no wa ye wase ai me wale no o mo me adwuma ana bi so pene se o wale wo ye 15 years awo ni oba ne tino oba ni mo wa adwuma na wo be boy amane anako ka che oba ne ma me se oba ni mo wa adwuma won se debi won se na oba ye bia oni na ekoba na bi ko bonya me ye se ka se ni bia me se wo be me ba na mo ma me ya ai koku asase ni ma me no wa ye mle won tini anye asase fo no ba ja asase na ye de akọ na me debi o mo ba ja akọ de e be ko de obi nsa na me ni bla ba ya kwa nsa na tie dia mura ye kan bom nyanya dwumade ne fanya sase no ne ebe na ya cha ne ze didi na mama me ni bia de edi okay ana me no mienu enti na hu skani ho enti me ni kwatwa abe eso wa bre wo ne ho ma blanka sa me ni kwatwa abe enti abe no wo twa ni mu no na so tete nsa no soa e de ba aboye to say mo to men on the use okay do no twa ni mu no so tete nsa no soa e de ba aboye
nako me so sane sane me nako si amnem ne nsane gi si me kon so e je me ko ji ke manu ma ye duro saa de gira na gira e wa e kwa na aba ne je me de ma fa ne saa mi ti wo nani na churu me de fe mu no se nsuo to a unne mu sunu ma de da wa esu ne ko ta ba ni di ne mu sunu mu saa ne de ko ni na chiri be ma na anyo ne me ho ba ko mpo ne wotumi akofo ba ne bone ba na maye wa wotumi nka bone kura maye wotumi akofo ba ne oba na ba a opam afi da na me ni utimu no opam afirim e de oba na beta da na mu ba ne da sole bosumu watwini mutun ka se wa nsi dimponi na gito dwane di kafra just dey na see yes me say ba ma no proto na me meto so nsa no a me te so no ka me ya say mutun no ntika yenya baako ne ka ye na yentinam ne ga eveni di na akofo ba dia se na enya wo dia akofo abobo ya akofo ahwea abegu port no so be ya so da baako na ka dem me yanko ba no so na metinam na o tu sa na mo no ono na busuafo no a wo mu di na chi ba e ma utu asase so nsa no die na wo maka na busuafo no mu di eche ba mu tu asase so nsa no o mu ka chen se utu obi tu ade so nsa e ma wa enya wo die bie e se nyimpa ne dia o se ai okono nsa ba o se ai mempene meje fini nsem mempene no se da bi obi atu ade so nsa waje se enya wo die bie o se dan wo tu so nsa ni won ta so nsa ana mu gan na dan wo tu so nsa dan de se yifa dan ya sa so bezie ansa dan de se wiem se den na opese ebo den pese mu ye bo amene se be ma ko fo ba enye ne ti e da ba akum wa pam ye frifie o te se he na wo te me ti da ya hye wo dan wana me ti ti se se le fi okura ko bebe oni oba ne te mu wa emu wo ti be dia wo mo ma mi yim din se bi den na opese ebo me pese me ti fi o pese ko se ebo ro dia bu mi no ono me su mi kafra fansa bra kafra kama kuma to ye mwai eja ma mi wuna ne ba ye wo de no mi pa cho mi nua ba no pekope unia ba no awade okoye mu abusua no mu ni mu mi pa cho sa tama be ma ne be no ade na mi ho na mi na anu ye na o maame e maame te se ekwan sei na okunu de na faso nje maame ne enkofu bi eka me ho ko kurumu okay eko fle be man Ivan say mo me Flora o e ma nse yenko umo bisu apanyin o o say na bisu apanyin ho de onko nti yenko umo bisu afi eko enso ekoto ne wo fa no be man mo me na e kire ba bia mo nko ka asem ya nti ma ade wo ye brane ana wo ye ne flem ana mama ne etian se kurumo no o mu se o betena asem na woka na aka mu nukura okono ni samba dumo baba bi diwon o be do be twa se kan o be enti amako mo fo nyina so mba kana se ti anye ko fra na o ba en ani ebisa nze asem sei na abeto ani na odwon ho sei o se ni ama se ibigu awale e de ba si ibisisi ana o so France akasa awatena ono wo ba nua ba yi maame o maame se one betwema nso nti oba be saman ama kurumo committee nti opeso hu se ba ya ban maame na be saman no na asese na mso udabi maame na me sama e de asem na odi abeto enim se ye ne o maame ka o sida ani maame no o so one betwema nso nti manso na no ndi wa ready se one maame no betwe na mse wasi adi asem abeto enim se ye mehwe ni mesisi asem na ne wo kan de ayesa asem a wo kan na chese ye ne de ba en kwa enu bobia enti no ni de men kasa sa wasi no on de ne wasi a no wasi na msisa setisa dia awale a wo kan sabi wa nku hu na bantene wakufi na akwakwa awale nso wale no yi ni pata awale na chi enti se bia bibiasi na wo nti ase a wo so ko nipa na Esa o paso just manson no obey ma make us when be sintiri wo ja no e de ho manson me pacho
na me e ka say so hwe ne so kofo ba na so ontimi on pa bibia mu a ofa ne ba ye de emmele no ono ketem ono ma me so so kwache no okay ama wodem ti nya na ye de ye adwuma ye de ye hwe na me bia enti o ketem ma me say me ma me fa de yale no emmele ho emme ono ne na aso emme ma me say a ko no wa no etutu ani dada na ai emme ma na wa tra ne ho sa na ma te no say tata no me say bibi say o fa bi ni me say bibi say ni body so mind dey o wa me nya ko wole ye no ye be hwade ewie no me ye say o yi ni na ye de e kire me no ye me hwade ewie ezo wo mo enkomo tena o betena ho nti eja me ntumi nya ne ho ye de enko papa ana sa me ya de me ya bia san nka nya be so wa san anso be ma na amakwan ena me kra no fa no se ne enso ye be ko na ya di amani akobo maame no na kwan a yi anamo o mbe fa so no yinya ya boa ama o mo tu sa anamo na ma so bi aba ani se ye di abai okay empanyin fo wo muta awade no wachi apart from one amon ya wotu ye panyin bi atu sa frɛ no a wa ma na e pa cho o papa ko hobi enso amaka baby amu wona wo say wo fan Cheyase ene be hi cheyase 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 so ska Cheyase na me say okay Cheyase ene be hi he okay neba stylish gusu pusu ahoma no eja de obe ya ken wonso die na opese ye de boa mo mpese metifi wonso ho mama mpacho ewiase de kwase ebunya de osme ye be mani bi sem dibi di obi sa enyem de anaso obi dibi ni aba menso enyem de enti ni kwan se basa se bi wo de woni na tra ye adwuma na ofi se sese no so oba wale a se wo so ye wasede so wo so kama so bi ba se oba pene ma na baby kaka me ekire madwen ye se asase no otu su nsa no ese se enkankrata bi baso enkrata no ana ko kitwa mu de yenye no sa enkrata no ma pe betu so nsa no no ke chense on kwale pepan ma no so ba ko ye nka awie e de abra no nti pepe nya abotre o de ba ko ye abra no ko me de adan de kasa o so ma ya aba no ma ya man sa de yete ho ma ya man ma sa no onam adwene bone a so onim so obibi mu kwase ni nti no mi so adwene mi ye na sike na mi da hwe be me aw donim so kwase mo bebu mi ni nti no e no ye de wan ko ye pepa no ne se wona bi mu se obibi mu kwase ya no apa me da achi me mako na wasa agina ade big mama a stylish pusu ahoma no na meba na mama waka kakra sisi a abusua wonim sa skins de eno an edition sansase e de free hono mu a kire se anu na papa wonya bi na ya pimples na how acne na how razor bumps na how de ensa no se de sitie ne kase ni ho aye bia pebi wodi pebi na fa baby ensansa no lotion enye cream lotion fa honum ebehyen sa na se na yi dark spots ni nyina e de free e kama pa ntina me pagya na me de akire wo no e kire ni na animu hie pharmacy shops enketwa ne akese e wo Ghana ha nyina no yato apete e honum ubenya bi misraw ye number e bia openkire mu fufuro bia betimi afresi suo no e 0241820270 ubetimi so afre 0504485984 na wonso waje wodie menstrual hygiene enchima enkotwa entwitwaso obi wotimi de ne setrr no atemienu waka bosu se ya na fam wode afam ho woni infections beko atepa misra obrenu dura we na wohia pretty lady a sanitary pad we na wohia emu odutofo ataban no etre chinsuo pa nti basa bowa we feel very comfortable we our mother what herb bi wo mu a eno ni secret no
Enti na make chose ko pe bitono eno na bebo ho ban every infections nyina ho during that period when you know ya na wape we bi dia to bag mu fato person mu me pa cho eye pretty lady panty line e hye mo aduasa oba bia wuji bia odi twaboso me no na de awie we so eye kama pa sanso na Marcot surgicals what the eye Marcot adult diaper we eye kama ye papa no me ma me no mo ma bre hu ntimi srew edu se wono mu dodo wono ntimi nkeka won hu yi a eye ma no mre bebre obi wono ma e de ntuma go hyehyehye ne to abo nse wanya bed so je say ni tu nyina ye kro me srew tutu me ka kope we bi na kese ne nketo se de ne kese tie bia no wo de bono echi suo strips ni so mu de ente enya hwe wo je ba ko a gloves ne makomako ensia ene ye bia hyemu ye de ama wo hyemu makomako du sanso ene ye wo eye Marcot adult pants ene susu ni we ni mienu no udu dwa so a wonu frɛ no batampa we so ne nketo ne na kese nyina ewu dwa so wo hwɛ me wo nkan ya mesrew ebi no su toma tutu me kafa woni kyemu ewo kan shi drag lane kuma se obeba mekom traffic light your number edidi djuma no no 0242770304 obetimi so afre 0553291477 channel so am say wo Marcot cotton wool Marcot baby diapers Marcot baby pull-ups ene ne keke ka ho nyina energy drink a wo no mofra ne nyina betwa ma efia ye de mofra ne nyina ne begie no eye Trisco energy food drink Promaxid Ghana ena wode abaya eye kama ne no pi ne de agumu say pocho enya sem ketwa B vitamins, vitamin C, vitamin D, iron edos mentimi mu body nyina so enti wo de ukura Ghana cedisa wono mofra ne nyina betini twa Trisco chocolate de no ni hwanu nko akora no eye sonko wo de nsuo fra milk kakra fra na wonunum eno anu no chano so ma say ye 20 gram sachet ye 400 gram sachet 400 gram ye obi a eno ewo 10 mu so to obi a wo mu bia obenya bia to na ma wo ye mu hwehwe if say Food and Drugs Authority ashen so de bohunti eye kama pa aba na kwantu sempa se de nipa nyina si anya bra wo mu kɔ aka yen ya hwe chiri no akwantu die wusa Bonva stores eho a na wo ya to wusika edi egu emma connection man bia amfa nkosi island bi so ma ebe wi ase na hu wa chiri kwan emma misra US na opeso ko UK Canada China Japan Germany France Italy Turkey Europe krobia wo koso no Bonva stores obe hwenkra ta no mu ahwe se ye genuine obe chire wo ba bia wo befa hotel na obeda ya ebe buki dia ma flight men so se KLM na pese ofa ana ope Emirates ope die ye be buki dia ma nurse for e de e wo ho ye wo teacher for de wo ho ye wo nsano djuma for de wo ho ya tere se wo ba ye de obeko take na pese wo kwa ye wo the easiest and then fastest ways ye do be ra take ni a kire wo ba bia obenya ne papa enso ato misra your number no ye phrase here 0531085235 ye wo ye Airtel Tigo and so ye 0261671686 ye kira kwan de Kumase mepacho ye wo Ecocent Road where ye ben Victory Baptist sorry na wo Tech Junction no your website here www.bonvastores.com eho na ubehu ye bomadia na ene ye ninsa woso na bibia nko ye fama Flora tissues me say unim say we esi ka mu a we ye guy what you say you wo na kese so edisifie enketo edihye pese mu echi nsuo entetenka wanim ema enya ya no fo de ndia Flora de kama sanso ni akofa Flora kids diaper so e de abadwa so a eno so ye kama pa wo de bo abofra no a me say ne to wo be ye risk na wo ba tan na kasa wo ba no da wo be de me bi sa sisi a wo ba ne da wo be de de o be ya na o be what you say onim dada enti pebi bo abofra no titiro anumre no nsia wo de da no a wo be da na ho afi be bo no to ban so every infections ahodo ni nyina ehu so to obi a wo mu bia no Flora ne ma papa wo benya bi na wato na mo pese obetu bi na kokoton na wo so be distributor dia no afre Delta paper mill it was 0243033033 na wo so waje wo de twi wo see ye na ba no se
say abeni bom papa na se fe se na ma nko a onim se de ko ye de ka se person white fo nko a wo na ewura gate ni mu a you know that say emfa erunti na make am fu we say bi na me de ama wo no eye kama eye men's original lemon charcoal toothpaste and original peppermint no enie niam bi e masen eye fita e bosen ho ban free bacterials ne germs nyina ho no ye de ahye we mu wonu ade de anka twade akakadoi wonim de ye sanso na bidie de wonim dada ena nuane no ne ye de aka ho we peppermint haban no eda so ena bidie kakra nso da so ni enu ni misrew pebi eya busuya nkyamfa ya twe na nopa ene enwumre misrew ada store bia wo mu no ubenya bi nemum ohwe aso ye kese no de komase na abehu ye wada Cutlass dine wo mu ye ne Solid FM ene di hwe ne mu udu kejetia Dubai nkane akrom ehon so ubenya bi ewo honomo ye number didi juma no 0244 710306 obetimi so afre 0243 814 661 na waje wodi kama pa tap send na broche for me say one for one shit echina your last day yes send bibi kakra na fafa tap so ebreye e wo Ghana ha o twa die sa send o send ya tap say the customers are woni mudi djuma ni nyina wo yi nipa 100 did isika wo dey send no enu a wo ne esa ma reward na ye dey atu in up credit enu mo ne dey amount enya tap wo nya no ba bia enu nti bomodi a na etwe tap send app no na fa sika kakra fa so akade no ba wie nyakopon ya do machina enti ne wo hwe mi ya fa bitum manemra down sisia na bibia enkoyie mesra wo no so am san hyehyeye e wo we say ho akade yi ho enti bomodi a na e fa wo ho ehyem bi tap send wo say papa no no stylish twa metum e be ma no still a won fa na na me misa no say de wo ye asechire pa ne sen na mintie bibi emfamfree ne ho kasa kakra no ahoma no na on fa ye me pacho ni na echi no na me do me ku nti me se ye hwe ofa oba no nyina echi oba na echi na ofa oba na echi no oba no oba ho ofa oba na echi no oba me ho me ye aduane ye den e ma no ba don ne wona woni me na dako no oba mo beda ho 2 days ti the total 3 days no wada te mi tell say obi gbopun ni me sete ho ya o se me akosi awia na me se akosi awia adan o se wukunu wona me se wada o se nya ne mame na me se yo me wura wada fo na eflo na me nya 2 days no buy ne de na chese bia ye kama ni ji aba enti me fe ne ma no be fe na be de ne ma no sana oba no ne mpra na ba orere no abeka eponechi ana akwesi awia no abe fe no me ho no enti ko ma no enti o fe de kwa no buku no sole ya bisan na me ro kwa yo se me ba na me su yo oba ho no de bibi ba o de ni kuntunkuni ba na o de obayusu o de no obayusu mi de e no o ko ja ne de no okay enti o kwa ya no o mada o se man tupunu na me ba o kwa na ya anajo enti mi da ho sa mi ti me na about 12 na 12 na be me so mi da kwa ho na man tupunu me o ma ye me de bi e na me so na ko hwe adakura nti e wo ma ye then record o be frɛ no no ho no me ko no wada mi de bi na ko fie na ye de mu no da na ye de mu no me ko ya onu oba ne de mu no mo ku na nti mi dira da na chi di ade a won to kwa na no mo ku o mo ku se oba ne se o man kan se me ye kunani ade nti won wo ye la kan masam na wan kan na nya haba na o mama san de o maba e fi mi ku anu ai oba no kwa me mpe no mpe no wo ba ba no de say ya poku ye me ba ya poku ni aba e wa homa no so me ba say ya poku mfa na me ne Auntie Mary eni nkomo hello Mary me ma wa e pa cha me Josu amu ma me na what to say Yankopon do me ho ye na aso ho ye de Yankopon do me ye ho ye pa wada ma wo ni aba ma ne ya poku me pa cha Jo ya poku ye wodi ni wiem Stella Poku Mrs ya poku ye Stella opoku watu aye wo fiduam na nkoma a wo boye no emu owrem kakra na nka ya poku ne yepe no na so yenya wo ide ye bese ye ti hu kire wo na nka woni mu bibia wo ma ye hunu nkoma oboye no se woni ya poku atena mfie dunum ni ma awo amam
oche na sase bi ma wokotu nso nsa edema no won na sesera no wa mu wa hunye yeye wo hunu ya ne se ya pokwa kofa nchechire ra bi a che se abusua nyina abọ no a wo so ono a odo ewu a no ne bewu wagya ma mi mu ma watu ma mi afri dan a woni ne timu mu ba bi akodu ne se de odi a che no kura no wo sa bagye ayesoto e de amane kura no mama mu wo ho e na we nom e fa moni so sa isa show me that you dia metima chilem kakra ne se wa ware na yire ne mum akwaye ne ho na memre kakra ya na obutu wo kama de me fan se obi ahu se bibi asigo montam na emre kakra ene obabi no obetonton nchechira wa hasi enti emo na yete se ya na kofa oba no enti okofa oba na che se maami panyin so tiyem akwaye nsem bebre ene ehwe se de si kono so na ano ode nti ehwe se ebehwe na yesi aja aware na obe ware kura na won hihye ya aware mbinu die ene woni so akwaye ne ho ade enye se bia ukofa ne saafa nti ya wasi ehwe ne yaka ne so ya ne ka no ya kan ti ase enye adwuma ena maami ese wode wo fa ma ne so de bench da ho no bese nta no so wo yire pa na ekire minim na asa bench da enti binim je si akwa akosie ti jis o ma wale sam de jis mema oba ni ne be meni na mbo hunu mu je pa na bacho asase a obey kan wasemu yi wo kire se obey ebe fa na busua ya opapa ka ho ama mu betu sunsa ma wuni abema no wuni mu bi me pa cho de metuma kan se me sa me minya no woni minye free bi afa enti metina tsem se sa yina asase wono no eda ba ko woti esi so no ko hira so de ama oba no amuma betu sunsa na bibisa mu me wafa ba ko me ko bisa no wo se eye no kure no ko awo tina mu bi na adwa no so papa mu so bai na mu hwe ebetu so enfa ti de mi minimo no no nti wonde de no ma me hu se oba ne de bacho obai woba mabusua ma wade no anya bia wate ne ho asembo ne bi wate ne ho kwadu bia e bia ensisi so wo ma wore sem ne de ntina me ka se mi hu ne awade ne mu kura enya dare a wo hu ni aba ma die se woda suba boni bia dia na bibia e ba beto abusua ne mama mate bibisa yanti bibia sa mu afemi baye mpachewo misre bisa kakra wuni abema ya poku wetimi ehu no na momo busua no nso mafre no ne na trase akasa ni pacho ya ne yabo ni bia chese dia ne pese ke kan se nke ba wo no onsa na chi na nke bia fufuri na se wonsa na chi kura na ekwe be fa so a asubye baba ma omo mienu na hihye ya be hihye abema omo mienu timatena wa ne se mpate bi ni ade no ana na amaka nti bi no ma ho adi metimi aka bia futu am de be ma me dia ma omo mienu nyina anya adwuma ndi mi de me maka chu mu se e bia ware se me duru me yi mi ho fi because me ntimi ntoa so edi se wo kyerɛ bia se na ne ade se wo ne se anya ye se ne se obi antene ho ase ɛna asɛm ne da hɔ abeduru ne ase mama o ka so obi antene ho ase a hwan na antene ho ase na se na mo ka no se na bi ba ma no ye pesen ka ye ne tena se ne maame na asɛm na ba beto ho obegye tu se bia maame ne ware na me de me ware no na bia se ni se ntene bi kura na me ware no ti se kinsa wo be ware a sene wo ayi aware mi ne wo mra ye hihye ena ba no so odi ka fa na so bia wo papa no mana komato no yem na bibia ye na enti ase anya adwuma se ye betena se ye ka asem no e be ye adwuma ena me de me je akire di se abusua ya dance ye se wo hira asase no so ma obey tu sun sade a ene eni kwan se mo a mo ya abusua mo hwe no ma wo san beti asase ni bi ade ma yere foforo no a wo no wo mra ho no wo be ye o se bi na me ka se ayi no de se asase no mi kwa me hu so mu mi na kan ye hu abom si ye store e wo so enti so no ma ye ni mienu obayi be ye ebeton provisions mbe man so ato ni nura me fa se de si wura e wo ho no mota bo mo yom bi bi nyina mi na kan ye hu abom ni ye mi ahu de si ya ba we be fa ntem akofa twiri di abu sana de na koye bo mo no ma ko mo hu abom mo yom bi asa awarefo ye ade
Yo mama we dey wadaro ma ni dey mu me sra na me dey nkra kakra jawo na nka ye hwese e betime enya ya poku ne na kasa ya ba homa no bia ye ntimi nka se wadum no de e bia na network ntia patron kama ne nto no ma ye se obai de na sema bedan ye eti ye hia no na nka ye fancy so na ne nkasa na de obeka bia na ya ba won cha baji moye e fa choma ase ebebre nya Nhyira pa. Nhyira monso. Mame, asema etwa to opese o ka kire ya poku ye dey. De etwa to opese me ka kire ya poku ni se. Se no we bia no wotie wote ba bia wotie. Wantie pura obi beti aka kire. Nya de obe wale me. Ese wotu aka kire oba a woni de se. Me de wo mpe me. Eno de ende sa he. Ende wontie bi da. Obi kwati mi koka to obi se me yire we wu kra we wu me ase ni fiensie ni so no one te dan tie no kwa de no na de case bi ande fe no but de wo pesa wo ka no ka to mfra mem wanti obi beti aka kire de peko me kan se mi ko ni me do no ena me wale no aw ame kasa Nhyira kasa metio kasa nyakoko do fa kasa ni pesa o kabiaka ka me don na me wale no me nya na hwe ti sa ai oba na okwafa no no mi ntumi ni obi nche mi kunu mi kunu de mi ntumi ni obi nche di me senala mo oba no nko ni ka so oba no nko a na so ka ne se ono oba na da de so ka so oba no nko a obi oba mi de oba ni ebeje wo me obi akọ waja no mane ko nya do keke big mama bremu na oba no super hine ne dodo asem ko jinje me na me no sa ncheche wura no mom na me su no ese abai de botachi ye de bebo ba enti so fi se wono de wotihwe awo anase oba anwo a enwu awale eno nkyere se awale ne yoba ne basabasa na kwabra poku ore se kwampoku ya poku san kwa de ya kwa ka ho se ya wada for de se ehu mo ya wada for abobo ya oh ya kwa na ya kwa enti de meka che ya poku ne se ayiri die oba woni na bre eni kwa se wuje emema bebrenya wo ya poku nko no akwatwempra wo mema bebreja ye yinu machi kotwempra ba obalu ne yire ne se akọ bebe fa ye me yire enti onya de wo ye no na oba sugu nso a onsu ye kwa wo ho kire na ne nisu ya sofo mo abra hwe ekumaye dia danse se oba de ba fie ho no onye ni emo hu bia ade no so o de ama no ohuni nyansa ntam etu su nsa ni nyina mu no wo mienu nyina na esa ye adwuma wo so enti de wo ye no onka hu se seri nua ba bi no obi di ye no a enye ne de enti onchekere wura no ye beja no kwaye okay because ya poko ori ya poko onti mi nwale mienu akafe no oh wano de jai kenke kwaye no foforo ti de be ka che sister yi ni se onka na koma to nye de bi si da bi ni okay e be dane enti wo de fampai boka ho make say man no mo ba no bo a enye nani a ti de me ka che on se ma awurade mra wale ni mu na bo mpaye e beti na nusu se nwan na ade ba kwa ya na enyere no mo so ho edum na ebi e mistake ni se on se wukunu ko for ba foforo bia but sister wa anyesa on se no achi nyina on sa ma ne ba no enu aduane ma ne di ebeti bidi ebi kwa me anka mentimi me le sa eti sha wo de wo sa de no na emma wo bon awo de wo se wo yes oba ware fo wo de ye na ne pese na ye miku de ntima ni oba ne kura anko na mo miku de mo obi ehu se me ni oba ne ye de ejira bonten e ko na se bi bitima anya ne sa asa me yesa ba se du me bi so mo ni ye de asa du me bi anya ne de o du me bi so wo na oba ne betata obi a mo ni ye de ko so ba bi o ne ye ne kura ti ase no wa se jimifo ema wani nya money minimum ka oh du me bia ba to oba no ba yo me ko me die ma akọ oti ebu akwa abakomedi mo to ntakira ojinja chen ebu akwa timi die ma akọ be ojinja chen ano eko ma me ojinja chen won wodi ko etima no e ka chere ko bi kotodwe
kache mam ne se mam me pa cha oba na baje ne kum nti me se na ne kum ne ne kum me na ble nti me se wala kache oba ne se o twu fi me kunu no an twu fi me kunu a me de me kan ma twu fi me kunu me bondua na me de hu ne se na be yo be de se be yo be ko na kromo wana ka so kwa no oba bi kache efe no se cheche rabla no nton cheche ne bi o kache ne se mame ade na wo ye ne nye oba na kwanye ne kunu so wan twu obi se wo ba o se ya me wo ba wo wo se na wo miensa o se wan twu hu fi oba na kwanye ne kunu ho ana wo bo de ma da ase ti na ko ka hu oba ne se na ko ba ne hu be wo so o se on ti ye case kula ai o fe mi ku kache no oni me kuma e kasa oba na so be kan sa ai ti ka mi ye o ye ne ho mu akiyi a enka mamaje ndon na be ye ho mu akini ye ma wo se wo sti mu pa boss ye nko oyene itimi kasa abodi ni mafeo oyene onkwa so ati nyame hira amen nyame ma onyansa embro Solomon de so amen wotena asese ya na manina che ai ma de tie ni hwe nyame che nipa adoma che de ba ye yusu okay obi yusu a ye say onye okay ye fe na ni eden oba ni me right a mema say oye kotokina ka ana say omu mema sa adoma che de no ujato a obi be ye o sebe kwasea unim ase unim ni a esasa wo ya wonye o ya se wonye o ha adwen that's why nti ese memenye no okay info a de pache high kan okay na ma na nkasa ma me we man pushing neck okay pushing neck o bo ne minimum e fe pushing neck to bo bi minimum na ma me we wo 100% right to say nkasa man asage ere dia je good battery mo no enya asage amen pato me kasa ye di wonya me ayi me se enya asage eye dia acid acid ka spelling acid ka yes spelling ka ayi gymotology me ka femotology spelling na me hwe spelling ho femo na de ko na ma yenko ye nim na me na mpese be ka bi kire no yenko na mama he obi kunu mama ni mo mama nka asemi kire na mama we ye news kakra me pese me kan si na nim say asase na yatu so nsa no ada paper na say nye paper we ye ne de okay bema no se waso na topa to a won pe ba bi obeto na topa okay ya ma no ya to fanframa no ya ma no 1 week okay 1 week no ba bi opese ko ye ne mpana no store no onko hye no ho enye sa asase no so okay se o fa sonso anase o ka o to sonso na de na wantua premre ene a cherebe ne da oka yeah se ma me we ye lose se oyo ba pa wo boni kunu ban because e ma bi ho a ka ni kunu ko ba boni dede o pra oba no so aba ma na ye da wo so yeah se ba ma ko twempra na o yiri pra oba na e da wo ba ma no so na so yire na anya saa o asa kwa sa be kwana no wasa kwa be tiedi ni na wa ye di esa no te na sabe pedo se ba ma e be bofoma no wa fu abebe bema obebo foma abebi bewu ana so no thank you all the time bia bema ebebo fom bia no ohu ne ho se 7 peduason na yere ya kwase na da bia mo menka 7 kire mema mema bebre ta aka se ana me yere ti se me yere ni hu ni me yere ye se so onpona na wo fa no no oba beda spray wo hwie gu ne ho no odu fi a entu fi se oye neat ma yere nkwana mane betena dem wo 3 days wo bon say pants and crossbar so yes odidi ohuru chansim pad da chansim exactly ona sasa what you ni refi ni wo da man tell me kwade anwa gu hu sama da man tell me wan say sabin pebiasa oba na wunyo oba papa wunyo oba bi oye bia ni tintan yeye eno kre o ebia na ye kana mu wa ha oba wo ye bia ni tintan yeye ensonko so me manko ano sonko so ne ba ne na kura mo jampani tirimu da ba ma so ya eno a na nkese wo na osia ba ma na eno oba ha no anka mo si abronsan oba wo ti ni nyansa se plot ni nye bibi wo so anya oba no kura nkasa da no anyeden wa be nya bi mu anyeden anna mama me mane catch us next time take action
de ma nyakopa abufuo sika brante se wajan church ready mama mami naima abufuo eyaduma chede e huhia pa but ye woni bra ye yusu ande se ne eti ani ye yaduma chede e woni bra ye yusu otima say enti o member ensuro ai enti se edu body asase yusu abufuo na so yusu apply anger otima say nyado we de hu konkwasa wo de abufuo no je wa de ba wo de ho ban and you know who apply ayi Venus na who ba friend your friend abufuo on the bow wa japa de ho ban you can ba do ba you ban kuta no so da mani trim time no ma to pa no so oba ko mo na gane objection ama make us any dey no really ma me dey she one day ma say be obedi slow mami denti ama ye we nyina no ye pese ye ma ore chichi kakra asoma na evangelist ka no etomre bia oba bi wo ho a se de ya na mema ni bi huniu lady hu oba kufo na se na ni kakuru menya angel bi menya srobofo bi wo bedi na wotwe na wuti anye ye na wotima wo fie ho wona abeba no na jade pa wodi pretty lady bi wa chide pafo dia she butter bread di imagine fa ho asha dia wepe ho e say easy mami ye be hwe se ye benya bema no na ye de letter bema ho oni aba na ye me de se waje atum letter no ji a fama abusua panyini ho de enya kwan bia dava jon de ye bedu sisi a ye twa no kakra se wa ma ya ba be fa no why everyone was say ma but e be mu wana mana e say butter bread ya to no foforo what tika wakoma to ye why bia be kama jijida mu affiliate ni kakra na me ba me nyai do ka say me ye wa sese sa de asema oba bia wa ye duane bia mu dia wo de we say Chinese even why so na what Facebook one so my giant church any Sika Brante I say I will never ever eat in church because of that woman. Usai kwani ukura kwada mi wa kwada mi nsa ana wukunu so so wukunu no ma asemo you see oh masse so san ko factory a ede account training so ha adwi wo mi se obayi se mama wa anwo da kra uniba tinka wo bini be ye bibia na wa krokro ka kuma to yen wate family ba why ya kwa ni mama bia why na me ya ukwa fu ma adimako me pebe bia mote ntunkum no ehwo na meko ehwo fu mbia meko yanko Dawood na yen me mama tie me kwa wate onu anim se ya bia tintunkum de ehwo na meko why still fresh the dead na we dey be fridge Dawood doc me wakwa you so wa na pop to say o twiri abonyankopa do yeah the nyankopa say doc fight we una na but I say ma yemfa kwanya so ne yenchia ahwefu nyina Dawood ba hospital ayaso ye ne wokuma say adwuso krapa metro FM abrosan da denimo ehɔ ne yewo ye adwuma joda kusimemenda eye hospital say ya baby e ka chewo no yare a yesa dɔɔso enti me mbo ni nyina so nwie enti baby a wo hwɛ TV ni bia no na wa peki ya number na egu screen na se no na abomoden afrɛ yare ne yare de yenye ho adwuma wo eni de yenhwɛ ne yare na de aka hodo nyina no o de peki number no na frɛ Dr. Dawood ye ka se ya okay yemo so na bia na obi tuti radio no number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra ye nuanom a ehwe wa amanone number no support WhatsApp
obi wa na oni Ghana na opese yeboa no na yare bi ha no yetimi etu ase de mana bomoden afre number no WhatsApp ewo 0244 no eno no oba pe ne yendi Dawood ointment ne capsules ne ho asem enkomo kakra edri I think say ahwefo a monitor dwumedie woni e wo social media woni e hwe wo TV stations ahodo muni edri enu se wunya nto bia baby a wo hwe TV station bia baby a monitor Adom TV bia sa abre no wo de ko pharmacy e ben wo herbal shop na ben wo akoko over the counter e be friend drug store ko na bodin se wo pe Dawood ointment na say ne te da screen no so Dawood ointment ni ene ne topa ye friend Dawood 360 capsules yete ne so wo beto nwe mienu na oba bi eye wo ye bia no eye obi a wote wo nipadua ni mu no entina me se to ne mienu wo do ointment ne betwitwi ba bi eye wo ya anopa o sori anopa udwawia na de ointment nasra na wanom capsules didi ansa no wanom no me ansa anopa na no me ansa nwumre ma menchia oboasefo nyina opani bi wo akapoliso papa no efre doctor na enigi a wo de asida ema Dr. Dawood nyina efre nwemienu entimu amohwe wa akapoliso nyina opani ni kire se oyare ebre bi atwembe se 6 years na de ye ne de ne ye no sabi ni sisi ene ne kotodwe emana onante te se sebio obi a yesusu na ye de ye nsa sisi wo ne ye nante te se sebio ha se sebi aboa nante no ema ne ma eye baby obi dware wo fia na wotim ho kakra na nso se beye na watene ne mu akowure dwaye ho na eden oso hwe TV so pa da ko wote ono se Dr. Dawood aduro no obetobi na waso ahwe oboase akapoliso asem na making na papa ne kire se okoto capsules oto capsules ne 5 and oto ointment ne 3 na seranka nyame se nyame adom enne otimi nante a sebi sede na ne nante ne te a oba na onante a obeka se sebi o aboa bi a onante ne nsa no ode soso dan ne hu sei na aise owian kakrakra but ne wasori agina hwe obi a owo kotodwe yare a eka wo kotodwe enoma obi a wo he bia no obi wa ne mfie ne nuru akire bebre but ne kotodwe sasabro nti wonnam a na ne nan no bonse ekeka bom wo asabi na wonya ananta but na nsan wo nante a wo kotodwe no edu ba bia ana ase kotodwe ne baako ahono bonse baako a ekesesen baako o hwe Adom TV sabre ba bia wo bia akoto Dawood ointment ene ne capsules iyo krami enti de obe ne say sasabro na eduru ba bia na ma kotodwe no emu ye wo ya na eduru ba bia na ahono no wo do ointment ne be sresra so keke wo de fasra so anopa sorry a fasra so na nom topa ye no miensa anopa miensa nwumre obi timi frɛ o se doctor me de no first de ya na ye minie edu ba bia me nante a na emu aka me gise me pe ba bi gina obi nso ho a wo ntimi mfro step se okọ office bi ana se ofro car bi na so wa ontimi mpagya ne nan ne baako baby a wo hwe Adom TV bia Dawood ointment ne topae wo de ko pharmacy drugstore baby e ton no na to no mienu medical chiro mu se wo de ointment ne besra kotodwe na no pani anwumre sasabro no wo de besra so no pani anwumre na topae no wano miensa anopa miensa anwumre Bruni beka se Dr. Duro no de sranti nda se nanka enti baby a wo hwe bia number no go screen ase ana wo tia for 0244 88 64 37 0244 88 64 37 bia na wo de ne nya sasabro ba wo de ne usisi ne ya wo ya etwe fa wo to ase wo hwe sabri a koto Dawood ointment ne topae no this area mo bi tena se ya wotena kai mu a sabi ontimi ntena upright obonso wachi ano kakra ye hotel ni bebre telefo bebre a ofra o se doctor first eduro no aboa me pa first na me ntimi more night adwuma no metena se cha ma me benya asisi area ena me koto ointment ne capsules ne bi doctor say me ntimi bo night to aso e bi adwuma a wo ye wotena se che obi nso o ye kuani ye papa no mo ne ye maame no makuafo ankwa ama yibuada kuani be sori anopa na nka wo bekọ akoye adwuma kakra be fie no obi wo kra wo be fie a gisi yekuhia no ne ye de naba o friefuo mbe du fie a ne honam nyina ye ne ya
ɔtena se a ne sisi ɔpɛni bi ka asɛm bi ɔsɛ Dr. First metena sisi a bisi yɛ sisi ade ekum Yesu asɛm bi ka obi sere ya ne obi sere sisi ade ekum Yesu ade no hefa na sisi yɛ ne ya nim Bible no ba bi ɔkɔ sɛ sisi ade ekum Yesu boy eti unim ɔfrɛ Dr. Dawood ɔsɛ sisi ade ekum Yesu ni o ɔwɔ God so yɛ kya God so fo nyina Dawood ointment ne capsules ɛna bu apapa na eti baabi a wohwɛ bia yɛ maame no ne yɛ papa no capsules yi ɛyɛ man mɛmɛ duru ɔbaa nom bɛɛma nom ne dwuma ɛyɛ sisie ne ntini ne mu adwuma obu a ne nsa ne ne nan taa yɛ titiri ne nsa ne ne nan no edu baabi a na yɛ sɛ light asɔke no ɔsɔ adeɛ mu a ne nsa na yɛ sɛ wuti na wɔnte obi tumi de ne nan pem hwaa ɔtena kaa mu a na ɔtena sɛ kakraa bi a numbness wanhwɛ yɛ didi mu a na wabɛnya stroke ebi a na ntini ne mu asi ɔbɛtɔ Dawood ointment eduro no nie ɛda screen no so ɛne ne capsules baabi a wohwɛ Adom TV bia wo de kɔ pharmacy yɛ bɛn herbal shop over the counter a friend the drugstore okwa also pay Dawood ointment ne topae me so men to ointment ne nya topae no saa na men to topae ne nya ointment no de tie ne so obeto ne mi no odo ointment ne be sresra baabi a wote titiri ana baabi a ye wo ya no na wanom capsules no anopa didi ansa no wanom no me ansa anopa na no me ansa nwumre topae no enye ma oba a wonyem enye ma oba a wo ma akoda no fo akoda ni 13 years a ontimi nom capsules yi bi aside ni pakuo mi ensan say we di 70 years we di 60 years 16 18 oba anabema Dawood 360 capsules ene no ointment wa wota wo be frɛ wo be di adanse obi wa adwuma wo ye oda sɔre si an ho na mi nyina ye na ya am obi timi kan sɛ sabio anajo no ye de ne fa baabi mesro adwumaden a ye yi tie ma ye kɔtɔ kɛtɛ so a enema bebree ene kɔso ni padua nim wo de to Dawood ointment na to ne to paye no edro na wokɔ brekum sunyan wokɔ drobo wokɔ sampa yenuanom biefo ɔsɛ Dr. Duro ne ndesra pa nto ha sensi da no ntinda pa te sedanka why bi wodo ma hin kro sɛ Dr. Duro ne de ensra de nchise na nkonfuo mu a ntindo a te sɛ katapira me ho odere ɔsɛ katapila yɛ adwuma sɛ de ahode ne tie no ɔnte bre wɔyɛ kuani enti yɛ papa nom ne yɛ maame nom akuafo a ɛhwɛ yɛn ebi ana wo yɛ dwadini obi kodwom a ɔso weem no waso weem ne honam nyinaa yɛ ne ya ne sisi ne kotodwe ontini nante koto Dawood ointment ɛne ne topae ɛda screen no so baabi a wo hwɛ free bia no so wo Kumase baabi etu nwura hodo nyinaa PFA Dane Heba Samenko Apidank ɛhɔ nyinaa obenya bi mo a mo hwɛ wa Accra ɛne ne mpotem okɔ Okan Shi Dragline duduo bi a wo pɛtu ana duduo bi a wo paato bi a obenya ɛne pharmacy shop herbal shops ɛwɔ Accra ɛne ne mpotem nyinaa takra de Amensa nimdeɛ pharmacy crisis the answer Sir Charles ɛhɔ nyinaa bi wɔ Cape Coast pharmacy any herbal shops ɛwɔ Kotokraba market ɛna afei herbal shop ɛwɔ Cape Coast nyinaa wobɛnya bi ɔwɔ Sunyan Brekum Kentampo ɔwɔ Eastern Region Kofodria Gapson pharmacy any other shops awodo nyinaa ɔda ɔkɔ a ɛyɛ Dawood ointment ɛne ne capsules ɛduro no da screen so ɔkɔ a no wabudin na wota na wodo ointment ne twitwi baabi ɛyɛ wo yɛ bia obi bɛbɔ akokra ntɛm a ɔba pɛyɛ ne kotodwe ne sisi obi bɛyɛ abrewa ntɛm a kotodwe ne sisi because ɔtaa complain me kotodwe me nam a obi ɔnante kakra ne kotodwe no kra na ebutu so no wɔn sɛ agye kokro na emu yɛ ne ya yɛ wɔ driver ni bi a ɔno nso frɛ de ne testimony by ɔsɛ first sɛ eduru baabi a me kotodwe no kra na ebutu so no ɔtene ne nan mu kra tia crotch so a na ɛden enso Dawood ointment ne capsules ya yahwefo ɛhwe ya obi ATA ɛno ana aboa no enti ebi ana wota experience saa de no ho saa de no wɔ nipadua no mu kotodwe no sisi no sɛ ɛwew ɛtwew na eduru baabi a wotia so kra gye sɛ asɛ kasa bi wɔ wɔnan ne mu a awo kɔtɔ Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment for ointment ne sra baby ye wo ye bia na nom topae no medical kyerɛ say didi ansa no wanom topae no no miensa no pa miensa nwumre miensa no pa
ne yɛnsan nwummerɛ yɛ number no bi yɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Fra Dr. Dawood no bekasa Dawood eba hospital ba mede kan kyerɛ mu yare a yɛsa dɔɔso eni yare nko ade yɛnhwɛ be ma bi hwɛ sɛbi nneɛma nko yi ne mema sem da fom tim mesɛ wo ba Dawood eba hospital nyɛ sɛ wo ba ya ne yatamaduro na ma sɛ jekɔ na wo mema sɛ ba ɛyɛ hwehwɛmu ne yɛbɛyɛ Dr. Dawood ne yɛfrɛ ne sɛ apagya o apagya ɔsɛ be ma te ase ya ne be ma nwu because oko northern region oko part of Volta region obehu opene wedi be say mfie 100 years 90 years plus na no ho den wotimi kwa afuom na yire eya ababa wa wedi be say 30 plus yade na ma be ma hodwojo Dawood ba hospital say nkechi awo ho ye dia ma warefo baabi a wo ye bia no emfa ho ene mfie dodo a sebi awo ne maaye de hia ne sebi oba bosome mu no utimi hu bosome ye anim ana se yade bi mai e ma sebi yenyi wawode apart from say nipa kuo mienu baabi a wo hwe bi ya awo a kuma to yem faka be si kuma say dwo krapa ye wo Metro FM ho number ni be 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood Heba Hospital osi dua ma yaresa dua emma ayaresa ampa abusuanu is 1st November na eye Adom FM Family Color Party 2025 no baso so wunim dada na ebaso e wo Legon Botanical Gardens anopa 10 pepepe ni ahyasie chese eye fan agudie bekoso cooking context bekoso bibia etuatua o pese wo de ohu ebehiem ebia mesrew obeti abra Adom FM Adom TV ananso se Asempa FM ananso mame fa WhatsApp number we say ma na WhatsApp yes 0531003813 na WhatsApp ye wo code bi wa no so betimi abo na 50 Ghana cedis abusuya ne nyina nipa nsia budi bewuram eno *714 *003 *3 hash open ticket ni biata ko Joy FM front desk airport shell bachona total and also set tema community 11 shell ho no no betimi akon watwa na waje ticket no na che se bomodi a fa ho behyem bi memene de ya na eba so mesi kumasefo ye nyina na ye batin nyina ye bankrai abusha bi edri no ye ntwa ye ho na ye nyen krato kaka ye koba de aka ne nyina ye de beso so amamu ye twa ye ho abasese a Nhyira 104.5 FM. Abusia. Ohemaa. Why na to mane no hai? Pacho say. Why na to mane no hai? Me wo say na wo di bibi ba ni say. Why? Big mama. Okay. Oh. Okay. Babuno from one ha. From na me ni ho. Mami we fidie yin na bisa me. Twa de ni akọ. Abusia. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I who is it? When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one casanga. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with Shankasanga. No, near. So,
Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm always what if you want to. You're free to come to I say for semi boom the honor me dear someone. Lawson Locke, Mr. Lawson Lemon Capsule. What your bem? Hello, you Lawson Locke Mixture. Lawson Lemon Capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronkwan and a low care mixture so a pay for a ma woman no for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedian kratoimu adia to muse eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame Master Amwa, Naso Framboa. Your Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yena Hana, you spray car, airbody west, you spray car. Inside landing, kama. Okabi will have you spray car, kama pa, Yuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo, 7 years. We are me poor me hono, Yajman or large salary as of market. On another Yajumano. Yamiaduma Hodi na ye one tabo na na di adwuma tia Yamiaduma we are seeing near Messano that one ebe we are seeing na no see nya machine be friend moving ye di bi subahan Yamiadu ya treshim e wapem so ya ayeye adwuma no ha o the cars mako 100 graba benya baby this ye adwuma kama pa wa mi wie school no na me nya school an kameko Masata me fie e modern. Tinyame na madom so ma me wofa kopi amonane. Ana o me dem beto adwuma mu am besu adwuma no. Besu adwuma no so wie no. Wanye maburo. O beto afidie ma be shop no yede e de mane. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame adoma e ti ma ba be adwuma ne kakakase. Me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years. Na me boa me master 2 years. We bought master 2 years in the Yamiadum, Miss Minya baby. Cobom Paya Mammy, I'm a starty Edumano. To starty Edman, me and Cassan me with Dumano. 24 years in it. I said Yamiaduma, to Miss Abibi, camping the week, as you see. It didn't say I have seen Anna. It may go easy. Machine, it did trafela. Said money by one fair panedy, and some one and a trafela. But now the Yamiadum, your machine did trafela. Your machine did blue, you know. Until the CCR no go 4+1, and I say, what must on the can and be dry. Not my Ajakushu of him. Challenges a woman say, on say, a dear beer over has a beer and on funny. The premier ne KTI and Kwana ne Ovi. As in 1999, seconds as we be were do. As an Nipa Mark be baby. And to name many dear Cassie, the same quabble to the or Koya Jumano, not committing better machine be. But me try, me try best 5 times, me nyabisa. Ne wurade adom paibwa ne wurade nyansem no nim die no obi ekwa ma me a ene metima nya machine a me akasa me hu se metimi de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a just all the care we am na wusua bi aye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye. I want say adwuma bia won ne nso
customers ni bi oba o se me de me penisi a hire ne mu adwuma no ye woni ma papa ye de adwuma no paint papa ho your first class and your second class into which hire ne mu other ones na aka na de make to say no de minti menye into make sure ma hu say car we paint see ne bit my de aye into me workmanship no kura na me feel say be hard one mete so aye de am say be adwuma quality na kwa etima ba because your car sim bo paint a car na entima nche won sem kura na o say ketimi nya be 7 years for 8 years but we bo paint car 1 year pepepe na car na e pasa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na ere etima ba but dem ka she nyame adwuma so ye adwuma ye na ha no ye adwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee am actually that to say adwuma ya ma no woni biansi wato yam wate ade nyina be yeye Domis Kotos odin de o se Africa de chese mini be mo betimi ashoda kura wo ba obeka se won wo ashase le obeka to se gan we nyi we chire wo de be she woni big time ono so ne de ya wo de ba ye no Facebook comments no menti bi enu me nsa bi free mu na fe Denkwa bedwafo so na yenko Daniel Donko wose papa no wo yesa fi se oba no oni ba enti obra mesra momomo no pa na na afia frema wose nkoda no doso okay minim de na woka wo wina ba wose ye they were lady go there usu TV evangelist no mesre kura ono so ne de eno no sika branti o se big mama waka ni nyina me disappointed when church le wura ni mu pa I don't know esa no Dauda afo o se Ohemaa Benewaa etu person o kire se obema no wonware oba no nko a wabra wontimi hu ba na edi asem no de asem kura no o se junior asem man no dada nkyene ebasa bibia be yedi obekwa akodantem na waso wajo kwa kuke solo ase ejapo kupe so owo ntia ana oba na okofa nso kura no owo ma well afiki ki oboba wo se ni nyina ne so oba ne ntimi wo ne ntia Ghana fo mema bebre omunya wo sa wo ne mape woti don wo ne ekoro no no okokora no sika brante say evangelist who preach violence acid pa na wo kan wasem no wanya de menu Irene Asabia our sister who is proud of her pa minim de na oka na na ma bat was say me de ebe ya bo munya wade no so me anu nyina wo kan japoko ne eja Daniel woni eyi no fi so me enu nyina obi anya na dwen so obesesa bawa kwadwo wo se oba no pretend de na wo ye ne kasa no o kumbe ma ne kakaka pa wa shada na o yesa o say junior o se enra na eyeja na esu wa ha we ne so eno e de akura na ekoso wa fuom hosa no no so ne de no Emmanuel Aka o say it's not easy minimenti na mema bidum ja o mo yere no kama no makofa emma foforo edoso na ewo ha no na mekoba mekenkan dia ka no enyina big mama tika ka free me na yenkomra Ohemaa medawase incoming chairman Asqua okay Feni Frank ejeda ko obi afere action okay Ohemaa otie nsira odai na edana no so fili wankasa me yada no oye ne februt me so me yada no Ohemaa me premi sister yasemi arrow na ni momudia kanyamta no go okay actually say so be crime writer na de ye me ya ni say ono ni suno e different so say obuni kunu on person na sanda kwa abati into o sha say o kura no ma still kura what e wo sim omo ba ne nkono de odoni kunu che say na oba mi cheche wa no ye mbobo che obi awu okay wa unyensa uye kunani obi obi kuti bi nya kukudro se wonti ni case ahwe ya se de atapoku otwa bi no ada wodi na sebe ba nche chere wura so no wo de se ade twa butu obebem okay oh and this nti de aka che se ni se onka na koma ncho ni ene de bi si da bi ni no de se de medi ka kan he no omo mpae no se rade no ma besisa okay evangelist yenkwe naima
Piao. Bonkwaso. Piao hene. Na me shira. Na what weekend. Me shen come to so be dini. Amen. Weekend na obedi ni ye. Amen. Ye be hwe wa chiri kwa. Ka kwa na gina opuno. Wa sa de ne me kwa traffic light e mani pa ye yo system e de na ye mie kwa do. Amen. Ready shira. Naima. E o so nkwa na onyo. Yoko. Naima de tieni. Me kan sembi. Na ye na Africa no. Ye sunko. O de tembia no uye pro writer. Yes, onye. Yeah. Opade ye, opepepe yo a. O kan okranso a, yes en kan sa. Okay. Jam ya ka chi no no. Hwe ma nka asemi kire o, me ma mfa ma de o. Me ya so fu me boa. Yeah. Me ma osisi me da. Udi si metwa. Ende. Udi am betu ase. Okay. Buntimi just a seconds. Christo can say ain't na police ne court ye dey. Anya bone wa ma kwan say wo. Anya bone wo ba jimi sika mo scanner wo ho kire na opa bia mesi ho. Okay. Anya bone mi amedia. Me pa me mfa ma ho. Me pa me no be quarters. Na na ima ade we oto no 1 million. Me to ni 10 million yen sisi me media no. Ana me ankasa me wole na me pe na me ye dey. Echiaka. Sisi me. Okay. Otima say normally you hear the o. Obi aka say bia we ya sofo na wo kasa. That is our mistake. We ma so le ba unu kunu na say me hwe na wu a wo kwotena mpasa so kwotena Christia. Okay. Ma di ne pafie na mo wale na be ya because wo nkwa no wo nkwa na Christo hia nya to pa no. Yeah. Otima say wo di obi ba o kunu. Asamo. Tie. Wo wale ne meboa. On say ni nia o kunu say Nhyira na ta na chimebo. Yeah. I saw different in Nhyira no. Ana busia no so amode se say your ba na eye be ma no sa. Amone bebre. Enti dia na busia no so ye. Enti se ma me na fight for the right. Yeah. Ese nkodi bankuta no kopot ni na buru set ewura no. Abotre. Ande obedem. Oh, na kuma ne ka say. Nhyira be ma kwa no. No se da ne nye fine. Eno che Nhyira be ma misu. Naima. Ma me ka se mi njira o. O pa me ma de ho ahwe ya fa bi self defend. As a self defend. Yourself. Oh, yeah, sometimes o pese o mama for who say me wo do for now kan no anya bi na me de no wo ka ayi degree bro me ka masters sorry who degree holder me master holder. Okay, sure. What you must say me ka bro for now translate me asusu duplicate. Okay, pia you fit be self defense. I say ko ba ni defending ho o defending na ware we ko awanya no nyame bebu no for because nyame de ma no ma say ring won say awade ring kwanda ho nti ma ba bia ma kwa ma obi amwura na wade sa ho. Yes, awade na wale ya na o ye ho ade no Ghana ban na abusia bibi ya protecto obi ba ho a sino kwan. Okay. Ma me na yes won say tio na hima so we obi nam na so ye low kakra sometimes no ohun se bu na open asem o person ofe no so de ye o te say doma. Okay. Otima se okay ka ho a ese o mo kunu no yire unu se me yire sabe na me kunu me jini a sabe mo fa cha me obejini a kire me me ye ma de se onye obi a obetima ye bibia de sometimes hwamane ka se me cho o ba ya te se don matter yesu kro yisu enye yo aye me ba eye special birthday na me di evangelist chia obema me nya amane minti minka ene a special birthday call ediama ye GM ye general manager Mr. Jimmy Abla ene a birthday enti pops papa ye will show happy blessed birthday pacho yanko happy birthday yanko happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip hip hip. Hooray! Mama chwa mon kata mo ni mo mpaye. Odonfo ni mo bronfo aja.
ewe ye peja ye papa yi de ne ba wanim na wodi na wode ye srese obema na hodene ye srese obema ne ye kodro honhom obeba ne ho ban nyansa wode yetene fidua yi mu nipa dom afa ne nsam na so gusubo ne di mpa nyina no ye srese obekoso ade sa adom achede na dom no peja ne fi adom mo fa ne kwa adom mo na yenso ye ntimine na ntina ko sise wawade obehye omwani enyam wo Yesu Kristo di mo na ye srempa ye adom ne nti ye nyina ye nka se amen. Amen. Lady, can bear 1 minute. We not make call. Okay. Na ho brase na dream pa o ni kunu no na de meeting aka nyina ne se we onfanya mpaibo because sometimes our dear no ye hu ni say de ahoden na ya ye ntumi emaya abaye ne nan wiase be de ankofo bebre nyoma ye de bi ye kaji be kapini ade enyoma ma sesa de agu sometimes ya na enye mema no se omo pedi se ye be kwakofa oba o na nso nyoma omo hunu no ene na se ahomre bi wo mo so na kwan de omo ho a etimi de omo kosa atinti dwanim ti ye maame no wo fa enye mpaibo te se de sebi nka nyame ma ne ba wo de be mpaibo ne ba se ni punu wa be ne first born obema bia obanhye ne so say wo ware ukuna obeya first born enti sua say wo be bone ho ban e wo nyoma bebe because mema na omo amre omo amre enti we de efutu se ma enti emma na ya no mo ye se boda wo mu kunu no ho no eye o protecting kunu but o de mama ka de obesoka minim oba bi a waka se bema bi a papa bi na oye program ama na yere o se de mesia ameyere no ameyere timi dina ya bo me oba enti we ya de na aso ma pepa so mo ni ya de because oba bi o wa no na ata be ma no be ma ne mpe ya sofo ekurampo no so wale oba o ya mmere a sofo gbofom okay o yere ayo sofo ma me ne protect o ante sa nipa bebre ba ho o hihie nipa bebre o protect wa so protect let's go to the straight to the point say obema nyansani bia sabe otompna twemu a o man ne yere nhu sabe odini yere ni sa o te ma say sabe this so kunso for ma ne bi ana sabe otimi ade kan for no mo ordinary e ba sa wo ba no wo nim sa wo mmere okay wo wa wale hu fia wo nkasa so na wo say mempna wo be ka che me se ne akra mi sia wo yere e wo kana shima kata na abako wo na fofo mu ko buru me yere ho wo sia na pewu dia na wo si e da na meja asemo wo bu na yere well yeah poku mama nkwa ahoma no so na menhwe wo nso wadwene oba woni be ma tena fie dunum awo mama ye twa na wo ye na wo de odi ne bre ni fifre nyina ne be ma tena afede be ma say hey e hu nchechire wura awo me nsa we kwani ni so no a nchechira no a na ne de ewu akoka ho my okay otie na social media for ya na go min cheche ada wani mo twa wura cheche wura for mo ta je amanfo ko cheche wura be wa kume yes cheche wura ada bi ato cheche dabi nya cheche wura no wadi obi kuni no kwasa ba ku pe no dabi na nya ni pa ba ko ni find a friend ada na find phone but na tuwe na no kwa na eja so for me wa ha ya bompa ya ma Mr. Jimmy me na so man eh na pa to me de me ya de ya o da bi tie me ya de we ya so for ba ai enti ese so for ba ma I am the leader me I am the leader me ya most reverend okay you know that I'm there to at reverend but you are the leader can na we say we are most that because you are not clean I'm the man Vampire no na entie empire do bi ni birthday no en pakese o me say so ahima what me be do vampire ma me oh ada ya mo boy boy mama mana mo ha mo order and no boy say mboni enko in the name of Jesus Christ Almighty God, we pray for our leader, our master, our general manager called Mr. Jimmy Agra. We apology a long life for you to put it on
his life. May the Lord, Mr. Jima, become a leader. Open his mind. Let him get a passion for him to double our salary. Everybody. Mr. Jima, may the Lord Almighty God grant you a wisdom, a full vim, and a strong Zima. Amen. Hey, a strong Zima there. Zima there. Papa, no, Mr. Jima. That be Zima, I'm contenting Zima. That is sematology. Order, 03220-835-818283. And Uncle Maya D, what drink Cherewo home, saying. In church, I call and I want to know. Now, my men also on your dear Bain. My minister will be about Homanasua. Hello? Hello? Madam from Bacho would do baby out free. We have a Bacho 2 p.m. meal, make us a free Asante Mampon. PM Pacho Yanko. Mamma more about Sony Duma Power, Namampon TNC, honorable Joseph you for. We have a first case, you know, I'm better mechanical. Mamma Nakasano. Na areho mo machine na yebesere emema I thought him be o ha ye na bi o ha mo fine say oba na nwa fine obetiri na tena sia kasa sanse mo ye wasafo bebrebe e wo Ghana ha omo sabi o ebi omo yire no mo no mama mo kwan etinka no oba no kasa se ebi a bibi say I won apa ba otimi do oba a wa no empa won oba no da so na wo de enchechire wura se enchechire wa so de wura akwa da so enye pio ni nua be ma no mesre no de oba no pe no so on pe no ase de so nsum no ye yi no onye ma no na oba no akoma nye de Anthony yem ni aba nya mi nhyira 2 p.m. makrao. Okay, yeah, that's it. Hello? After wooding, baby, I'm free. Hey, we can say Jacob. Oh, boy, uncle. And that. Madam Asimana, only my Jacob, the family in Amazon. And then I can't say, we say, my men. One is so full be your way, and any citizen the Benyampa. And that no sitting any. Then the 3 minutes yet. Other than and Casaya walking in our say, no group upon him. And then my uncle National. Yes, sir. Upon say, oh, what did and the one so. And what do a band coffee and a summer go bobo, Mamma, and they now would be a finium. Won't drink a sang and into 1 day a DB, I would give a bedroom tea. One day in Wabel Sugusua, where you depend if you goose where you museum. One day, now Sweden done so, doing temper, Omra for them pennies, work attack in a windy. And I was it. So, yeah, that's a hello. Hello. Madam Foodie, baby, I'm free you. Pacho Median Joe. You do a Hanama Cocoman. Oh, Bema Joe, I uncle. Kakra, me can't Nema, me, sir, well, I'm kind of more, yeah. Now we have them and not what as this one. As I think I say about Bemo, and settle near the Dia, our Satisu, so, and son of what to the Hawako. Oh, dear, make it so. Say, oh, coffee by. Make it or walk on and casa. Oh, say, who can record by a casa, we can go any problem. So, I don't know, man, you might be my bidding D outside. You say, but Thomas and the mother from my friend, one man, I'm into a okay, on council. Hello? Hello? Hello, Not for Bacho Woody, baby, I'm free. Pipacho, the friend of the Frank Secretary. Eva, a secretary of Quay. Oh, you, Bacho Yanko, I want to have a no, Tia Brady, why? Mati. China, you. Obana, no, I'm not going to want some. Obana Teresa. Or no, you will be a wire. Who have a man as summer, the man there, what to Anna. Obana, Mr. From who was and Mohi. Anna, then I found a message with a bambano. Obana, your boy, and you want to yammy. What can I buy when you will ye?
Ansana walk up or baby from Mantiava. My son, the master. Okay, and so yeah, that's it. Question. Hello. Hello. Oh. Hello. Yeah, hello. Me not food you, baby. I'm free. Oh, Papa, uncle. That's it. You know, not going to be in your kid. Be fashion. You make you actually buying prophetess. Marcella. That's what Papa. Pa. You can see that you have 1 year. This animal. Oh, what's that? But you have 1 year. I hope so. Also, bet you have 1 year. Oh, it's a doctor prescribed one there, maybe. Ah, okay. Pacho, where you are now? I'm not crying a baby, but the Kobasana. And you won't yet time, you might go to it. You never be away in Chay. And said you already or you're no matter the edition. If you were one new Benya, or to bench it, or do no control about any pound, but then you have your mind, you can't answer the crowd. The end is our better Bobby said. That's it. Okay, Meso Meda say, young question. Hello? Hello? Hello, Ohemaa, good afternoon. Good afternoon, Madam from Pacho Woodin, baby, I'm free. Me Pacho, your friend, my course, me successfully US. Okay, Auntie Ako, young call. Me Pacho, my son say, and my young one, when it's your pass or Bemme or year, who Pusino, I could come in every home. It's my mino, Monye, dear, a fata, and Panadia, no. Not one corny baby, not a man, no corny baby. Go, yes, yeah, that's it. Chair you was for you now. Okay, hello. We work for you. Waffy. We work for you. Waffy. And council pa. Yeah, more party. I go to Apokia. Daily, Popudi. Or America, Memory, Atlantic, Canapa. Amazing case for market. Without Cobra, Black was in Jawati. I asked him, I want you with party, was a come original idea of Pata. Echo what you will. Hey, for them, I want about 50 good years. Say what it is. I told you, I asked him, good work. You were never in 1 year so. Some man as well. What also, what was some man where pocket, some man in your pocket. I want to go in every time. Now got to go some man, not a top ball. I don't go for less. Now was around who go quite mono. Don't you want to go? Some man on your papa, Macau. That's it. Yankupo, Shamunina, meet to be for a man. Would do a wood maybe show happy birthday. Nanso, a day back or Abe Kamensa, I was say, Matilda Nhyira Tegua Income, Oko School, our Primrose International School, our Fumesra. Way a few papa any abusuafo ni nyina ho Lady Gold White and so was say always show happy birthday. Abusuanche bia na me Bomba Stores na made nkomo sese atew na yenhwe ene nkomo ayedie no bi enyuma hodo a chese deda ho no mu a Bomba Stores vet ma wanya na afei nya we here be ma watimi anya sa opportunities no enyina na edoso enche bia Bombas bedru hanum say na me ne won makasa ma me fa suaja ba ko enso so ne enko am ka me fa obia bi enso hello that from Pacho Wodi baby afrefi Pacho Wodi de mami kiwa Nhyira fan. Hey, mommy, now for free, Pacho. Me, mommy, read YouTube. Mommy, me Pacho, me share YouTube. Me sell my casa. Oh, kafra. And then it did the kind of friend tea. Na mempese meyewe. Bombas I ready there yenko na menko one chain 10 na yenko.
and then come on you assume the chief he said you bedding come bebre you bedding and come up equa enti papa tena say die na ye kwa no anti-party swaba on town mesra me banyi chimade na hwe wano ane nkwa na what is it we fine okay Bombas to say we free over now what to say then echo boy and come kakra ansa na fe ewem you see the Bombas there buy there customers na free okay omu bi say ya kwantu yen ho asem on person mu tu kwan nti enama Bombas see there ya busy pa no okay nti ama omu so ayede asama nti e chese ejuma ya bai ye kika say o Bombas akwantu ne nyoma no nkrofo ete yen kayi na omuti ensem aye kanase omu pese omu tutu kwan okay and ebedin komo na nimisa say enyuma ben job opportunities ben and as see that kwam e Bombas professional jobs ne ye no ma yen hye ni nyuma ye ni nsane dwuma ne ade no yen hwe ho ansana yakoye nim kra okay e ba chobeda Bombas stores enyuma e wo ho ni say last week me bedin komo say your jobs echo Dubai na nyoma ben ne no in terms of professional jobs, skill jobs and unskilled jobs. Inti yekasa ni say so yeka skill jobs now woma omo specialized training ewe edwuma bi ho te say artisans na de and on skill job no so no woma omo sheda ni training but then betimi afiti to various sectors of work and professional jobs no yekasa te say nurses, teacher for doctors na de inti nyuma ewo ho no yo baako ewo Germany no efa professional type of people and professional jobs no wa or administrative experience wow obetimi a secretary wow obetimi a personal assistant wow or experience in IT data analytics san your money na your side jobs available ewo Germany she is just why kakra and yes also in eco Bahamas okay Bahamas make Bahamas no very dry for Debbie Bahamas a Caribbean country okay say Jamaica Honduras okay Bahamas okay na ehoye de pa wow enije krom ankasa wow na Bahamas no edwuma ewo ho no ye for nurses okay nurses and teachers professional nurses and teachers are more license and certificate to me prove say edwuma no munimie anasema ya ache for some years okay ena akwenya ewo ho emma Bahamas ena edwuma esa wo ho to Romania okay Romania yi eba obebiza say aden na yekofa Romania no ye hwe enwuma available ewo Ghana ha ena ya realize say food industry na ewo Ghana no esansu ebumi because there are various upside and other companies ejuma nti ye hwe say your delivery services are for etwi motorbikes delivery your Uber drivers ni boat drivers be bria ewo kwan so and you also truck drivers are omutwi car for nti san nwuma no and ya konya bi Romania wow just uko Romania na edwuma experience in this Uber and as a courier service say delivering na ade just say ebe easy crown mouth say Uber transition free Ghana akọ Romania hono because edwuma na okoye no kra you are comfortable doing uni me hunu and in case say there are any special allowances na nyoma kra wow nim senia obetimi aye trips no ama ehun infaso no abedi wonchen okay what I say and I know so no work no ne iskasem no pa okay and aside that no yes also opportunity eco UK the ne say uye mabunu opese relocate enko UK me as a China say opese unfa like ohun nyoma nyina nyoma wona ankaza akotena ho anya visit dabi wow o kwa akotena ho UK
me ba obi atest ni sisi ya say we can no account for number no kura to gasa nti number okay Bomba Stores numbers no 053 109 00 68 050 053 109 00 68. Okay. And you can hear for permanent stay. More permanent visa. Permanent visa. Wow. It's not UK. Ofre Bomba Stores are. You bet room at the current year your slot are available. Slots and you come on, coming to do already. Yes. The only visit in the students. Exactly. Into Oba Bomba Stores now offer. No a guy, money at it. You bet you. Yeah, you in the room. Okay. I say, into Bomba Stores, they be a kind of catcher say, your international partners say, you're moving. That's I say, and he say, Germany, Stibania, and Yasa opportunities here, through partners. Okay. Even Mekram Murphy, it's also a slot Eco US. Wow. Yes, your slot Eco US. And to wow, Opeso to kind. Eco US Biano. US is US, and why do you forget it? Bomba Stores is the way. But more once you target specific crop of people. Into US, for instance, no, we a medical doctor. We a medical doctor. Okay. We a nurse. Okay. Also, we will be a friend masseuse. Masseuse, your woman, yes, spa, name massage. Yeah. So opportunities need na a be a massage. I don't know. Seeing me out. When I did go home school. US no mbekwa koyejiman ombekwa koyejimo luxurious cruise ships. Wow. It ships now for big men no more US now. Either in Atlanta or Florida or Mubana or Mube have a fan cruise ship near mo yacht ni ma. A hona obey o spa ni massage ni. My critical example of winning cruise ship Dodi Princess yes oh my God. Cruise ships and now betina ediajuma and then no ombema working visa ni bibia. Wow. You bet your processing, you bet your everything into detail abra only loop nim. Okay. Yes. Okay. Mami misa we entwa to na me hwa de unse international tour packages no bonvas mo de no me hwe ho kakra unse bronya ba holidays ni ade no den eko. Okay, nti bronya yi because of various holidays I be course no Bomba Stores are creating international tour packages for this December. Nti Dubai can one. Excuse me, Dubai can. Dubai. And they are now what show me do. Menstrual. Into your international tour packages are called Dubai. Okay. Your international tour packages to Singapore. Your international tour package to Tanzania, Maldives, South Africa, and other parts of Thailand, Greece. These are targeted places. Okay. Yeah, they package more than Emudaho. The answer of the Bomba Stores. And now, wow, per se, on visit Netherlands, the Netherlands specifically. We also have an opportunity there, a bit more easy access and entrance into Netherlands if you want to go and tour and visit the place and return. Return is to return. I didn't pay one some kind of craze. A visitor. It's in Netherlands and they visit. Surely visit. Okay. Yen nye bibi anche say o kwa obetimi akotena. Opportunity ye ni bi wo ho. Okay. Yes, into ko ho say o ko visit o ko to ho na wasa ba sa opportunity and so e wo ho. Yemfa numbers no and Bomba Stores your numbers ne 053 109 00 68 053 109 00 68 and our Bomba Stores ya so ewo Aija. Okay. Victory Baptist Church no. Nechi na Bomba Stores ewo. Okay. Yo. Online so online there you can visit us at www.bomvastores.com and on all social media platforms. You can Facebook, Instagram, wherever, TikTok at Bomba Stores. Okay. Minister Bronya mo dem be ko mo dem wan fama ko bia me wan kasa de se bra office na yeah tell say office me ba me no some the passport na ba me 5 days go Dubai kwa me okay Dubai so there ayefo Mr. Fair Bomba Stores are ye be ka hacks ni bia show because if I tell you Dubai
we could have a starting price of as low as 3,500. Wow. Yes, for you it's very good. And we also have another starting price at 1,500. Wow. 3,500 is luxurious package. Wow. Another standard package cry Ohemaa 1,500. I'm not even allowed to mention figures here, but okay. they US dollars and Ghana cedis. US dollars. Wow. Actually, what do you remember? Where's the number and last one? Bomba Stores contacting 053 109 00 0068. Yeah, 68. Sorry. Some be now confused. Exactly. 053 109 0068. In a Bomba Stores. Okay. Abusia Bomba say and a call no me say bring a bag Singapore. I come on flight no go easy. There a could be out to dinner and to say yes. Singapore come up. I'm a call them but I can't call and you know for Bomba Stores na and to and come more and yaba besom mesrawo enchechera na ade na machimem ebrowura entaw dokrowura ehihire dokrowura enkoji wo bikunu enye no nti na akwa achimem tonwa de ediwulemu na ebia na wo wankohia mame a wo mere se ni wankohia denchem wo hia jata wo twa nkwa na so amo wo jawi ase ho enti ya yema yeni enna ho ne wiase yemfa nko baabia miji ede Ohemaa Benewaa from Ohemaa B bakope meje wo so edodo egatonde na ka ba mienu miensa bi yentim film na afi yensore so kwakwa yenko medofo abusia egatonde no de aka no ena mede bo we ni nyina ene waso de hia. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy of tourism. And I say, when you're fantastic. So say, we in charge when you feel one casangasa. Losing the layman capsules. A mouse is in Kotojo my yedding. No bread you must saw with shankasangasa. No, near. So, Lawson Locke, Mr. And let's see you. I'm also what if you want to take. You're free to come to I say for. Semi boom, Rahonam Simi, dear someone. Mimwatentia, Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. What you pay more than a lamp. Losing Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and memmedi mfiedu watchede kronkwa na eno and a law care mixture so apemfo e ma woma nufo ene wona woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejede nkrato yi mu age atomu se eye. Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame Master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise.
adwuma yɛ na ha no ano yɛ spray car yɛ body wash spray car yɛ inside landing na kama o car bi wuro ha ni spray car yɛ kama pa yɛ nyɛ adwuma basa yɛ adwuma sua adwuma o me master hɔ no mo 7 years we are me pon me ho no yɛ adwuma no wala gisalia hɔ asaf market ona na me yɛ adwuma no nyame adwuma hɔ de na yɛ bo ntaabo na yɛ de adwuma no ti nyame adwuma we are se nyɛ mesesa no that one ebe we are sin na no na wɔsi nya machine bi efre no oven yɛ di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya a yɛ adwuma no ha o de cars mako 100 kra ba benya ba bi dis yɛ adwuma kama pa wa ha mi wie school no na me nya school anka mekɔ pasata me fie emu odin ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amonane ana o me de beto adwuma mu am bi sua adwuma no me sua adwuma no so wie no wanye maburo o beto afidie ma bi shop no yɛ de ma me ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame adoma adwuma ba be adwuma ne kakaka se me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bisme nya ba bia kɔbɔ mpae ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me yɛ adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie company we kesese ti nyɛ sɛ ahase no ana ti me kɔ yisi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pane de yen sanko an na twafela no ba na de nyame adom ye o machine edi twafela ye o machine edi bulu ayi no enti sisi ya no gu 4+1 no na se what ma sound de car enti bibia dry not ma aja ko she ovi no aye challenges you woman say on say adie bia obehase bia no mfa nizi the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds esubi bi wadum asa na nipa mako bi subi bi enti na emani die kese se be sem kwa bruch kura kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na Ewurade adom paibwa na Ewurade nyansem no nim die mu obi kwa ma me a ene metime nya machine a me yankasa me hu se metime di adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na yankasa no ye machine so wi sin kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na wusura ya ye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye dey I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se me de me penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no paint papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka ne de make to say ne de minti menye enti me chire o ma hu se car we paint see ni bit my de aye enti me work machine no kura na me feel say be hard na mete so aye de am say be adwuma quality na kwa enti ma ba because your car sin bo paint ya can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obo open car 1 year pepepe na car na yebasa e fa be boy na car bla for no so na mata ni ma won na yede etime ba but dem ka she nyame enu nya so yeduma ye na ha no yeduma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se eduma ya ma no woni biansi oba time se car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no ba na aka na e obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na e bi na ma force ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bi ama na ye program ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa ye de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ewura be ba na o se bi a beje 100 cedis obi so o beje 5 cedis na say 2 cedis aye
paint no kwakoto de aba be adwuma ama no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no broni kan bi se was wo wase car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na se edin kudum dia ye de papa ovi na ye de car no kwakoshim no ovi be na de car no kwakoshim ye friend spring boot be na de car no kwakoshim obu ayen se san stro freighter yen san form freighter yen san chemu freighter ya ha no every 2 weeks bia yen san freighters na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etini ye de eboa ye kura na ye spray ya no opani se wo ye ka wie na se wo hu fort go ho wonenyi opon se maji wo adwuma e bia meje wo se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yika ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ura ye de aba because ase obi a wo ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se wo ye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no emu obi make sure say aha anyi na say ha yisi o say wo quality on na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no ma so makoma eto me yem me so me ni jipa mo say adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a ekọ ne say omo ni abotre ne twen a ye di adwuma so o de gan hye ne nsem no hu paint ne ba ko mienu bua ofiri say wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo vi mu no me prepare makwa kwotena wo vi mu no ato paint bia no de ayedwuma enti e mo ama nipa bebe we hia mo ka no bo se ka na pempem na hye na ye tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years no nyame ama metima bibia adwuma we ene se na fo te me diskani ble chi a kamiti me bibia adwuma ti me tu nkola ni na afo se wusu adwuma to bu asesu adwuma ne ye su adwuma ne hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi an wo nhyira wo na ma ne kum dia me master nhyira me be pon me ho no me som no na ma ne nhyira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempenso a o de madwi me ni su ade hu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there e pronko for me bebe wo dwuma mhia e me fa training school na ba ha ama amanfo ababisua ensanu dwuma because you straighten you the air condition you the fitting shop you the sane mani nyina bebem ama obi bia tuma be adwuma ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlikana for dwuma bla na de dwuma ba ha wani mu wiase da na nim se be nkunu die ama ye busua no ye dwuma no enkola ye no ye dwuma ho nyina ama amwa with mobile ayeshira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wona for ni fedu du akokwa no so obedru ho no fair junction wona wo fedu du akoso ba utla insu mo bunsu bu ha obedru na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amwa automobile ebeyi company ni di no ba bia wo se oba bia direction do beba number ni 0244 465764 0269 428204. The frame master amwa na so from amwa. The frame hanomo amwa automobile service enterprise. Eduma ye na hana no spray car air body waste spray car inside landing kama o car bi ha ni spray car kama pa ye nya adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master ho no mo so physical money and put me to wrap to for me send ya my in a minute in Sabakandia and then one half cent. Yeah, ebusiafo bidin di na akoma pa kirewa 1. They recommended tap send amamo.
And that's how for also the coffee baby. Now you basa. Our rating so yeah. Our year A1. Into pian road do tap send. That also is a fan tap. You're going to do with Shrek Amansan. You're going to do with Gala for say. You are going to near this coffee in here. May and friend for the VR. You tap at the move. Tap send in this street. The tap with the one echo. Tap here. And you are in a piao. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. And I who is it? When you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must have with Shankasa. Nana, no, near. So, losing Lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want take. You're free to come to I say for. Semi boom on them, see me, dear, someone. Me what attention. Losing Lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your bem. More and allow. Losing law care mixture. Losing delay man capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they crown quaneno. And a law care mixture so a pay for a ma woman no for. Anyone I want in fear do what train son can. FD Ashisha sa a jedian kratoimu adja to muse eye. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame master Amwa, Naso Framboa. If Hanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yena Hana is spray car, airbody waste, spray car. Inside learning, kama. Okabi Wuhani spray car, kama pa, Yenjuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are seeing nyame sesa no. That one ebe we are seeing na no. No ti nya machine be friend moving. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 ba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school an kameko. But that am na fie e more thing. Ti na me na madom so ma me ofa kopi amona me. Ana o me dem beto adwuma mu, am be sun adwuma no. Me sun adwuma no so wie no. Wa nya maburo. O beto afidie man be bi shop no yede e de mane. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nya me aduma e ti ma ba be adwuma kakakasi. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years. Na me boa me master 2 years. Me boa master 2 years na nyame adom. Me nya ba bia. Ko bom pa ye ma me started adwuma no. Ti me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 2
24 years ni asa nyame adoma timi sabe bie company we kesese dinya se ahase na na itimi ko yesi yo machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an na twafela no ba na de nyame adom yo machine edi twafela yo machine edi bulo ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what must and the car nti bibia dry not ma aja ko shewo vini mo aye challenges you women say on say adie bia obe hase bia no fa nizi the premier na KTI nkoana ne so physical money and pretty me do rap to so for me send jam in a minute in Sabakandia and then one tap send Yeah, ebusiafo within the Nanakuma Pachlewa 1. They recommended tap send amamo. And that's how for also for baby. Now ya basa. Our rating so yeah. Our ye A1. Into pian load do tap send. Now also sika for tap. Yɛbɔ hu de wo kyerɛ amansan yɛbɔ hu de wo kyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu mu yɛde sika kɔfie nie me yɛn fɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap agyamu fuwa tap send in this street The tap the anwa na eko. Tap and one na easy. Piao.